Itibonge na NCD inali. Aliyeso mitambo chap chap. Mukongabera moroche biro abande baido gotero kuno kuya igo kumwe iguru gotero kuno kuya kange CD geta send mara moja mbugi chinza Itibonge beraria number 2 aya baba beka mask yao bya tubachi mioro tega tambukere corona korancha tusikane kebanda please omate akuna haja omochibwa anyagocha konya kwa monyeranga na kigaki na kitogo koraga tubachi mioro aya tataye beka mask yao kindly aso kwanja kwa ona go sorora. It's for your own health. Okuruga ochaka go sesigu tochaka kubona na kiyaba corona bonere mbosongo twarumu ebire noga no yuno esarete aya tata tusikane kebanda Itibonge baada ya Itibonge Speedix tafuata Brand C Records. Otero kuno kuya. Otero kuno kuya. Gikoro kuya ntoka tabano kuya kore. Ige minute CD le ngambo ata mwigwete.
ibere before Speedix ataracha aba komonsi pinchu bakona kibako kwa Kiswahili na buabu masemechi kai deputy governor bo KCFM ikirane muzikali yaona aba komonsi mashemeji wote tafadhali mashemeji wote tafadhali mashemeji wote kera mwarorera abantu banga balitake chikwa ya chiri mwarorangana ki mabo mheshimiwa yondo nyarangio ikire omwara abo mara mocha mwamoererie kerogo abo okaransa abo aba komonsi pi tafadhali tuokoe muda mashemeji wote nyokomate no mokore gocha gochumo chioyo inchu tafadhali aba komonsi pi mashemeji wote tafadhali njoni kama unajua wewe ni shemeji kuja kwenye boma hili tafadhali karibia hapa tusonge huko tafadhali tusike moto kuchimotu wake manene gochimoino nsema atari moto nsema gochimoino yani toigore abako once pi I hope abana bo bakoboka I hope so but I don't think so kiagera abako muchiono monene and paparazzi tafadhali I want to warn you ncha sengo officiate to basa konie bicha mpaka moyogoerire tonie bicha bako moyogokorire aya chigenda chingese buya chisibi buya bechi aka maguta kanya tokoro moyega utauza bado koko chaka komonyera abantu gaiga will stop you and thank you and sorry for that anda komatera bara nyore toko tuoma no tebe nganki gosikiaba abakobeka maboko igorega kwani omosangirekano bakwani kana inu kwani mwakwane kana inwe abapasta mbari gocha mate gaiga bako abapasta ngocha mate bare ero kwani omasomba banya sai pako mheshimiwa no ale mali thank you so much bono ngoyomo akwane kwa niaba ya ino mwensi kamuranje muri gukwana kwa niaba ya ino biya mono my microphone jara demonio mo sanitize thank you gasio ngiyo gukora very good kwa kwani mwensi mbiamura secretary nyasa Samarieta Ngoroku Davis Magati. Christine is my sister. We are so sad to lose this young soul. Lakini rende we can't question. God knows why. Mbiamu. Abana banyasa nenjingo bakwani mwensi mbiamure. Mbiamu. One kira macha itekira kenengio torakora. Gento nare gotebe gente kenene nkeringa no kora masi nyasa kubwamano. Abana ba minto nyasa anyako bagako babwata abaremi keboko nekerero korinde nyasa na maite ngikiagareta yakanyako bagakoba ndoko morusi magoso ikiagere kiro mwana arware temba kagasira no arenge Samarieta Stella Kerbo Machoka Christine Negamatian. Thank you so much. Speedix uko wapi? Baada ya Speedix etogenda mpaka Singo, tokogenda mpaka Senya musfati ku Gladys Cones. Nera toretero gotera. Tokuruga abutorore gose chisemo nchirange after chisemo yeah Speedix kuja hapa juu na najua kuja na guide wako. Pole. Ora marete mbio ugo nande. Abugata maiso 40. Igo. Thank you so much. Speedix nayo amabo bali abantu bali bamenyete no bole mabugo tarora naenda basani mosani onesana Jared Wilberforce nera no ali nere tari kunyara korra totegerete and no mwandishi wa habari Speedix no moteli naende boigo nere ne mtangazaji no moraliale ase television ili Agetembe television. Welcome my brother. Bwana Yesu asifiwe. Mwaite timbaro chimwankwaniga kinaini bono. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa kuwa mahali hapa. Ronald ni rafiki yangu sana. Amekuwa mtu ambaye nasikiza kwa redio, nikaweza kuwa nimeemezika. Na pia Ronald ni saxonist.
hiki kifaa nimebeba hapa kinaitwa saxophone. Na nimeona wengine wanaimba, nikaona mimi sitaimba, lakini nitamchezea piece ya It Is Well With My Soul. Kwa sababu ninajua anapenda hiki kifaa, nikaona ni vizuri iwe ni njia nzuri ya kumkomforta. Naamini mtabarikiwa. Akoro kwa speedy kisomurwa tabwa tigo uwezo yokora, lakini Nyasaye tamasese ndimoroje andika you imagine agenteka abwatere ngaye gorwa gesi yango elibu ngapi 2,000 agenteke kwe koru 150,000 Kenya shillings na nditasabe tio ndebesa achiko kigora ekera sesene tigukobo oyo mobo bwa bateri bachite gotera Mashujaa Day riria ituoro koro era akaminyoka Nairobi agatega titianda arare to musigo nkwaya kinarangereti narangereti musibato ko Gladys Connect tafadhali. After that intagete koteba nga tafadhali, wageni wakifika, wale watu wetu wa nyumbani mnajua jinsi ya kufanya, kwa sababu wageni wanazidi kufurika. Jambo lingine tutakukumbusha, valia barakoa yako inavyostahili. Tutakukumbusha, valia barakoa yako inavyostahili tafadhali. Vyombo vya usafi kwenye jumba hili nyuma, kuna chumba cha usafi, akina baba wote watakwenda pale. Chumba kilicho hapa chini chenye mabati mekundu, akina dada wote, mama wote watakwenda pale kwa sababu ya kiafya. Asante. Gladys tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Utinde gotero kama nataka niambie mtoto Miles na pole kwa familia. Keyboard. Itibo PG baba aliyese aseme tamu. Ni umetuacha si bila fahamu, kuwa ni yako zamu, angalau ungetuambia kuwa unakam, tutulize ham wetu wa dhati. Hey, penzi lako limetukwamia mikononi, labda uni mwisho wa dunia,
usafiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Usafiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Mpendwa ndio, tutaonana baadaye. Mpendwa ndio, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Barikiwa. Thank you so much Gladys. Si wimbo wa kuguza sana. Nataka ntagetekora araba ariganie chikaze nzitanga ni kiraracha itibo pia jikanya kwebanga chikase ni chichiga ne bichayuka bagwakwa batatomore angalia abande bache itibo kanya gocha chikase ni chons pinyo kwa maeta ene kaze ni gochomo choyo tafadhali chap cousins wote chikasen cha Christine, chikasen cha Ronald, chikasen cha Mogaka Mayaka, chikasen cha Mongina njumwensi kango mwaikirega iga nabongo takomogaka muno yoko none primary kwa renge disciplined sana yani kwa igo chap nalibona abande gali nkonyoro mwana myaka 17 mbona akominyoka gocha natebete kale bacha. Hata Biblia inasema kutii ni bora kuliko kutoa nini wa pastor? Kutoa dhabihu. Na dhabihu ndio Mungu anaona. Lakini ukitii hata usipotoa dhabihu hatiko sawa. Haya tusonge kwenda mwena ule alafu ndio tuweke ate. All cousins tafadhali. Cousins wote kuja. And we are live on Facebook, on YouTube, Inka Television, tuko live. Na kwa sababu mwili wa mwenyekiti wa Service Board Kisii County, mwili tayari hivi tunavyoongea na wewe umeguza ardhi ya Kisumu. Ndege imeguza ardhi ya Kisumu na utateremshwa moja kwa moja mpaka Kisii Teaching and Referral Hospital. Anajua baadhi ya waandishi wa habari watajika wako hapa. Anajua wanataka kukimbia waende wa Ulaki. I know that. So nitaona vile ambavyo tutafanya kisha ndio tu kila kitu kikwende sawa sawa. Hii sherehe yote unayoona hapa ya mtoto Miles unaweza pia kuifuatilia YouTube ama pia baadaye unaweza kuiangalia YouTube kwenye channel yetu ya Inka Television pale YouTube. Pia Facebook sasa hivi tuko live. Kama kuna mtu ambaye yako mbali na hapa unaweza kumwambia afuatilie sherehe hii. Aya, chikase nibeka maboko igoro iga. Kwani umusangiririkano. Basagusere mbeo igoro basabuna corona yacha. Na inupokea chisaramu. Chikase ni aba pastor mbali mata na baheshimiwa. Waonchoka nande pastor akumikia kwa uko igoro waseniwe. Baseseni aba pastor. Thank you so much. God bless you. Ekase ni elie gotigara ya monereri. Ekuwakilisha abandi. Bas na bona ate bali nago tabiriri. Ayo no muigweri. Na ane makwanyore gisi ukwane microphone yeyo mwaka. God bless you. Pia mano emanyo 19 mwana Florence umwamite timbo na karorire. Na abandi bare bacha abakore na abandi. Tiangererie abachini boto bapole ngambu yamono. Asengije mukutano yo monene. Ekasi ni ane twabire nerega una bare no murugi oya na chiango cyane cyane. Asware maniria sobwagare. Bona narako batemwensi abo mwachiranga mutubekera masaba senkeje iga. Ekore ntukaneti na masabo na araremia my brother yotigaire. Ona litigamba kaneria maya sato konya na tusabira corona yesire baminta matanga abe buya tuwa kora matanga buya kia nyangi omo ne yengi njasi nyasaye. Barikiwa sana. Thank you. Asoko irege keke naende kuwacha bwango. Naende mpaka nonyembu abantu mpaka kuwanchete. Osebano. Oso mondra akora kanesa makora.
Eliyo totara tutangasira roma na bataka konko baka no makori lakini aro to bwenerete. Ona rende asama alietangor kuchoni matunda. Ndo yobo mwenga, ndo yobo mswati omonene bwenkeye. Ona datu mabore Ronald nero kubwate mameli akabere. Na ende nende no maite no mugambi. Na gamba no mukansora, ande no mugambi we kanisa. Mabu matunda mwigute matunda kwanza lioka. Thank you. Now ena tebi kuno ntomini. Aiwa no ntomini gaji koji. Ante biru ntomini. Onye komata nilishabikirie retio le mubwati kuchimata ngora iga momonyerane kuchimata iga. Itibo PG. Bia mono. Bwana asifiwe. Bwana Yesu abakwe. Bali abategera libo murobe libo borai na barai. Ogotero kuna kuro na dia gosore show. Ntote na twensi tuba ko monene. Twaba no gotero ko. Ongeza sauti tafadhali. Haya makofi pole pole. Hey! Moyale, Yesu moyale. Moyale, Yesu moyale. Yesu. Hey! Njira yane, Yesu njira yane. Njira yane. Yesu. Mulindione, Yesu mulindione. Mulindione, Yesu. Hey, numubui, Yesu numubui. Numubui, Yesu. Wapi shangwe na vigeregere. Yesu moyale. Tayane, Yesu tayane. Tayane, Yesu. Urabuane, Yesu urabuane. Urabuane, Yesu. Kubayane, Yesu kubayane. Kubayane, Yesu. Timoyane, Yesu timoyane. Timoyane, timoyane. Yesu. Mochale, Yesu mochale. Mochale, Yesu. Mochale, Yesu mochale. Mochale, Yesu. Muwenyone, Yesu muwenyone. Muwenyone, aya, Yesu. Sanyone, Thank you so much. Thank you so much. Wakana chinko michingia. Bagina mama maitiko iririata. Akara gotero kuya kwa bwatire nsego kwara chutie ke iriato ke style gete. Wasema no? Bia mono sana. God bless you. Kai. Yoko nyoro gotero kono kwa kole. Aichivu. Monto yoro lenga yo siekera. Ucha kali utazama. Hapa nao boy tabagambi. Now, thank you so much. Igotoko koraiga asengencho yebiro. So mongabere
Nerire ligerire ndirigia na bolira change taikende onse. Naomba kwa heshima kubwa nilio nao kwa wenzangu wale watangazaji tu ambao wanaondoka. Wale watangazaji, waandishi wa habari, ndugu zangu, dada zangu, wale ambao wanaondoka peke yao nitawaruhusu waje tafadhali. Kina kaka Sungura najua lazima atakwenda. Minto FM iko pamoja na sisi. Wale waandishi wa habari peke yao ambao wanakimbia kwa sababu ya kutupasha habari upande ule mwingine. Pia tuna mwalimu wetu ambaye alitufunza tukiwa na Ronald kwenye chuo, yuko pamoja na sisi hapa. Nilimuona pia Mr. Jared, one of our lecturers St. Anne's College. Hao watu walitunoa sana na nashukuru kwa sababu ya kazi nzuri ambao walifanya. Hii podium sio mbaya sana. Ono ngo cha kubaka chibi cha leni kamera nini umobogoleti. Okay, wape microphone tafadhali. Kwa wale tu ambao wanaondoka, Bamagusi Television please sit down. Getembe Television please. Director Getembe Television. My boss Urambu. Ni ruhusu. Onkorokotora henga hiyo goji. Kaya goji ta. Na eno mberoji koi. Ngomogoro. Okay, karibu tafadhali. Asante. Meambiwa ni pande hapa. Asante. Hata kama tunaomboleza, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wakati, najua kwamba ratiba ni ndefu sana. Jina langu naitwa Rogers Gichana, ama ukipenda kaka Sungura. Mimi ni meneja wa kituo cha Sauti ya Rehema na vile vile ni mkurugenzi mkuu wa Kisi Hot TV pamoja na Omosai Live Recording Studios. Ndugu yangu Ronald Mayaka pamoja na familia yako, kwa unyenyekevu zaidi, pokea pole zangu kutoka kwangu pamoja na mke wangu. Mungu awatie nguvu. Mungu abariki. Asante. God is good all the time. Acha nitoe maskivi ndo tuonane. Kwa jina naitwa Wilson Omenge. Nafanya na TV ya Voice of Victory TV / Oyominto TV. Kwa ndugu yangu Ronald, pole sana. Take heart, God is control. Nami kwa majina naitwa Magati Obebo. Nda kwa naseke usi. Ronald Digarenge mwanafunzi one na musome St. Anne's College. Na ntari erebuye na bande ba kolega sinere. Toba tuno muichano nga osirio mwana oye na ndeke gorieke college mabona kero basirio mwana nabo era goichano konene. Asenche nabo igo ne timu nabasani bonsi ba Ronald tote ba pole sana. Nyasaye abe nainwe. Nabo igo tiga toa bande kwa na tafadhali ndugu na dada zangu, kwa heshima kubwa kwa sababu nina wakubwa wangu hapa wengi wakubwa, nitawaomba kwa heshima kubwa sema tu jina na kituo ambacho nafanya kazi tafadhali. Asante. Hamjamboni nyote. Oyominto Mayaka pole. Oyo igote nega igano monto Bwabongondo Alfred Sosi Koruminto FM. Pole sana asengenche timu ya Minto FM yonsi ne familiane. Biamon. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Job Ongaga. Nafanya kazi kituo cha Getembe Television. Lakini mke wangu pia walisoma na dada Christine, so tumekuwa marafiki wa karibu. Mimi labda ningesema wale wote wa Getembe kwa sababu ya muda tuje hapa pamoja ili labda manager wetu aongee na director alafu tumalize. Wale wa Getembe simkuje tumalize. Getembe tafadhali njooni mbele. Getembe Television. Getembe Television. So nitampa manager Obed aweze kutambulisha wengine ama waseme majina tu kisha manager na director wataweza kuongea. Tuanze na Nsarigo.
Amjambo, ngawa tuko kwenye mazishi. Nchenkoro kwa Geoffrey Nsarigo, pole Ronald, tulisoma na yeye shuleni, ngokorega sina Getembe Television. Na wasalima mjambo. Ronald pole, Christine pole. Najua ni uchungu lakini Mungu ako na sababu. Asamarieta nkoro kwa Abigail Nyanchama. My former place of work tulikuwa tunafanya na Ronald, lakini saa hii niko Getembe Television. Habari zenu. Habari zenu tena. Kwa majina naitwa Lydia Kemto. Ngine wananiita Obweruoti. Nafanya na Getembe TV. Pia tulikuwa tunafanya na Ronald KCFM. Thank you. Wairire mwenzi. Kwa Daniel Ontiri kwa Getembe TV. Wairire. Ronald pole na mke wako. Ronald was my good supervisor nikiwa attachment KCFM. I pray that God may comfort you. My name is Ruth Aluda, Getembe TV. God is good all the time. And all the time. God is good and that is my name is Lydia Morango, korega sina Getembe TV. Ronald amone amate aoyonsi tuatebire ngambi amono na ndonye kuganiti obokonyi bondi bwensi. Do not hesitate. Nancha Samarieta Evelyn Osero nongo kora Getembe Television Paula Siamati. Speedix. Bwana asifiwe. Nchimuna natangana kwa batebia nkoro kwa Speedix Speedo kwa kora kipindi kia Gospel Connect Sunday Sunday mpaka saa 7 Getembe TV. Rafiki yangu Ronald na Christine pole. Karatika. No. Hajenga kiyogo tena ikoranche tena nisali. Niva. Hey! Okay. Abantu bamintombe ya muri mwatira samabe. Oyo no muka kachemisi onkoroke bache tumbiri sirinjone gaba ne senete women rip tagitari na ninkoro kunde iri. Gaki. Iri etanye kenyoro mabere naro. No! Hey! Asante sana. Ningi kera. Ono mo manager Getembe Television Obed, alafu ayo mo director kurua senseme yetu watoko raigo. Na bakwa ni rumwensi mbiamore. Nyone tora sama bete gato tokwana ni asembe oiga. Tokona ni kabisa kero monto. Tario wanchango obo bebwa base omochie nyone kenyoro. Lakini renda kera abeire esababu nero. Ase Ronald nchentora kora na regasi ase igete senia kemo but not ore feel dia ya mobuna bararia. So Ronald pole and your lovely wife pole ne family yonsi pole na amate na basani pole. Nchengo ko Obed Mokua, station manager Getembe Television na Getembe Radio also 100.7. Ase team yaito na botore gana bande mbara abangira kini nganjeri bageri. Introduce our director abakuanire. Pole sana mwenzi. Asante. Nganjire ntene na no mwengende. Buyamura abantu baito. No turasama be tukwana niga. Pole Ronald. Pole enkayando chegima. Nchiga ninka. Ronald is a friend, is a brother. And no ene gesongo gerigia nkonya tenka ende university. Igonso mirina anti yao Martha Maeva. Eran so metinya gesenda gesongo. Engora tualeta. Bunige tu kia Getembe TV. Ronald is our friend, is our colleague. Na wikatuwa tena sama yunaya lakini ndio sema na hiyo wana no kuna kubatebinga ki nyasao to seseniri TV ya Getembe mbalenga ni matechi TV nchirime chimenge lakini mbalenga bayerorire ngoya ramure mbuya to gocha ngorigere limure twani ya Getembe mbalenga bakorigere risibe lyonge akagaka karigo karamure nebipindi binde binge tobwate mangana mayia na igotogenderete no mugano no renchigete nkarosiga senkeye omugaka ngaito monyene enkeria na roseti ogotera korigo korukunga charachani kaira nganage charachani omugano bwe charachani asomugano bwe nsekera Jumatano nore ugo albons bote tukumanyeguria sakawa nebipindi byonse bibikubwato mugusi ebipindi gotubwate byonse eredi ntuwaretate wanyamwaye igure tukona kubugyo muziki 100.7 uchumo tienye gocha ige pindi tokona korosia akigotari buya nyasaye kako tusesenia
jono mwana ino ga Kevin Ombori seitondi akerongo mata igo to gwa kambu yange bintu bitu byachireka to bibuate si buya iga ndusia maski na royo na mubwe kaine mwana Ombori bwarara mate ga ria keronge skuru nyasaye mbuye mono bwate sigatembe yaito na chi TV chine chire chire ga chibwate sigakora mwini do gokorera taribo mbuye mono sana. Mbiyamore mba sanitize nche nkoro kwa Edwin Onkundi ngokora negetaseni kya Mwamugusi TV nonde ni timu aiga kurwa mukubwa manager na kero muntu nabwate engana ararwe Ronald Mayaka brother nturakora mere mama lakini pole sana singincho yogusirwa mwana mokegesa kokeli ne family ngima at large tokotebanga tiganye sae anyal kuvuga ko baremia ntunguru turatogende Ronald nero gotigara e challenge yenene sana sara singincho unatoka gendo kwirana nabo korabe sienko miyamano sana tagete ko ba introduce asobwango oyoiga akorko musinto byogo tige kwanere tigamba kwa nchenga nonya turasama be mwensi mbiyamore asama litankuru kwa musinto byogo pius na akore na Ronald KCFM asemesa mangana maiya bona ni onkora segetaseni kya Mwamugusi TV. Pole sana brother Ronald, asante. Okay. Tumsifu Yesu Kristo. Mbiyamore mwensi. Unantu tura Bible barabake na beko be challenge especially as Ronald no monginoe kubwatekana nugo wakwe kyagera mbono tokova introduced asense moyo Bible aende kwa nyorange challenge bune yiga ya chire lakini rende kama kawa kama dawa kazi ya Mungu haina makosa cheni konkuro kwa the big boy na redeni Sohuru nikoroa Mwamugusi TV ni nchomo manager na boy go in a very special way tiga ngireri bageri gako gotebinga Ronald special condolence korwa sen timu ya Ndizi TV bakura wa nomo chief operations officer akuru kwa Samora Kibagendi no manager bukuru kwa Janet Nyamwamo tigangenda ribagiri ga uchi asomo director one pole sana to the family, the entire family. Amonika Nyorogyonsi, God bless you. Bwana asifiwe. Mwanena bakwe atubire kanisa bano mwanena bakwe abange banalete tumusifu Yesu Kristo. Naliye limo mungina ndatebenga naliye limo asamalitane ngoro kwa bro Dennis Onyamo Ragira bange bama tena waemi kera litukoni nche asante tigando usegente kirende kademba asante sana basi ona chaiga saurie brother ya nje tima itebantu muchiyo na che saurie ndugwe yane no monginoe ngote bapore sana mugusia gatebanga bororumbwa monyene ya matekoraki so nabotura aruga nandi tutigo mongwana ukabwate birengere bot igendo ndete request kurwasa mora abantu bose ngete naba Kristo na yunga mayiga na pastor koranche. We pray for this young family omonene anyare kuba chinguru na andi mami na mambende tunyora matoke andi gonkurwase TV ya Mwamugusi TV enkoro y'Omugusi TV wona my brother Kevin yatabaganga chiachire chinyinge tigatothembe to promote TV chetu chankagaiga gatokubaretere bipindi twarategerere chi radio for so long na chiro chintari ngajire chimbe gotokubwatira namo egere tunya kubeka mangano engaki na kwa na mangose asante sana tigenya sawa sini ongo sabo kwabera ne ontagete metaba na ba minto ekera tulabamo ntomanyete na itogo kwa nambora. So I hope tinda bakwaza ni time tu nataka tupunguze kwa sababu tumejifunza kulinda muda. Karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi naitwa Anjen Naitore, nafanya na Kenya News Agency na niko na team kutoka Kenya News Agency. Brother Ronald, poleni sana na mko kwa maombi yetu. Bwana Yesu awape nguvu wakati huu wa msiba. Wacha wajiseme majina. Bwana asifiwe. Asiri tankoruku Erastus Jasiri Micheka. Uno mukubona atebire no tokona kene. Bono mayakango tenga pole. Nyasaye una seneti Ayubu na inagwato mpango. Bwana asifiwe.
Kwa majina anaitwa Clinton Nyamumbo kutoka Kenya News Agency. God is good. Kwa majina naitwa Rosemary Mongina, nafanya na Capital FM. Pole Ronald. Samaria tenkoro kukwambuka ngira Leonard, pole sana. Samaria tenkoro kuropa to create from Kenya News Agency. Amba kwani gana etora sama bembu yamore. Chenkoro kwa Zakari Mayeka. Ngokora na Radio Vuna. Pole sana bwana Ronald. Manjana abakwa nimbi yamore mwenzi. Chenkoro kwa John Mogaka ngokora se county government. Pole sana nje Joshua Raka kuru Nyamiraria nde chairman ya barikia bagusi kwa niaba ya bariki bagusi tote pole sana Ronald ne family ende Nyasaye ndreko bagako bare bioma biamono timu ya tigaire ne timu ya Kisi FM ase Ronald aroyomo oito na intu na buto ataka kogenda muna bari bande bagenda ko intu to enye yake kiagera na otore part of omoyega eliete lio kaiga ne gepindi kelio gokora na gosena department elio ogokora kamoranje Samari tangu ku Jackson kichana toko na Ronald inche reporter ya Kiss FM kurubusungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana Yesu abakwe. Pole sana Ronald na Christine ncha Samaria tankuru kwa Dennis Kirwa kurwa aliasi county ya Nyamira kuripoti ya Kiss FM. Bemole na inde. Samaria tankuru kwa Auntie Ruth Magoma. Ngokora mangana maya na ndengo korando murweli bwa bana litkolia Saturday uchakera saa 3 mpaka saa 4 na bwa litkolia Sunday uchakera saa 1 mpaka saa 2. Pole sana wa colleague tiganya saa ko bole muchinga kibuni chiga. Okay, Amaria tane mekenya bobara ngokora murweli bweli tereka. Narusirie mbuyamore mekenya bwobara litereka gojagera jinsa ibere goika jinsa isana moja botukokera litukore Jumatatu goika litukore Juma litukore Jumamosi twanya rumoroberio omosangami gojagera jinsa 10 baka enseyemo na ndengoja bale bambeka maambi nkole mopara nabwatera eruyende narango kwa nare litalia bunabona narenge mambya na hindi maambi njemboge mbaro jinga na gotire Ronald Mintopole. Nchenkuru kwa MC Dudus tokara na Ronald Mayaka morori mambi okuruko mu mincholi pole sana Ronald. Bwana asifiwe. Asa Maria tangoro kujeni ke mtongo kora na funeral department. Mbia muri mwensi. Bono gakingi motori witabira na bagechi. Mbia muri na inde. Asa Maria tangoro kustele nyangara ngokoro burigi bwenka na inde mbono ngunya kubwatu bibirandi bya komokomo bakonduka stengo asbali mwategerera matukabira etire. Ronald no mongino wa Christine pole sana na inde chinga kiechi mbora muna mwikira sten sakero muntu ngwenda atigarera bwiga bono mutacha kobera nera moko mokonyere nda masabo tumusabira ne kira gutigara atigari na Nyasaye mbia muna pole sana. Tiombo na wiri bwiga Ronald pole, my brother pole na familia nzima pole. Asamete ni yangu kumuchukuru Nyamura gokora orogandoro kweyena every Sunday go chakera 5 am to 10 am na ande bango mupiro nde kero nyamwamirata iyo nchenko mubwatera kero mekenyago tutugoche mataria ninchengo swali tereka tinya saboseni family amona Ronald miaka pole sana. Alright, asante sana homwancho motegali na indene biro binde byana kwari na sega serugi chigosori na bagosoria ime yenkayo mugusi bona butambe elietanera Jacob o ngeri kokotebia twende kazi. My brother Ronald tiango tainga pole rema esabari norogendo tole na ande none bukungo teberinga kwa kila jambo tumshukuru Mungu mbia mono ayeno mongino Christine togendera kwa beka sama saba.
Praise God. Yeah, somebody thank God Pascal Ongere, Gokrase Department ya IT. Thanks. Abantu banyasai no turasa matanga na bakwa nimbya muri. Amari tankuru ku Daniel Momanyi. Ya, kwa ke yebyate ku kurwa Kisi FM. Tutaragendare nimbwata chiripota cyane mu kuyiguna bakwa baretere bintu bya. Mutake bakwa nakarieta iga tukurane. Tiangwere kamwe coordinator ye byate ku. Muyamore mwensi. Elio geri mwana kori kubori. Enare korare taba minto. Bakuna kuneiga mumanya ko batevinje ningo taribo. Tigangari kanyo yo minto Simba orendete nsinyeye asenginje yokorra nagocenga asaya akorujinse meji gachamarani. Piyamano yo minto abaire n'abasani bari mwaje gotwapole biyamule mwensi njensi mbashadraka uri arubu mu muranka bo muswati nkano wa aba bacha bona asenginje echinsa nje bacha kolirisa tigangale bari ba minto nge abari gani lakini asiri uri moko iwango tebaiga kurmarani sub county ikegane yeteko yatekere bunenkoba biyamano noyo kobwati noyo minto ko rujinse mo chabo machoge oyo minto Alitur Brothers era nabara kuna ketaribo bono ndimuryoka kurwaze chinseme chigamanyereko mukoigwa sabono mwana mukonyara kabaka gusira bugima bwaye bwiyekemero beri yabekiru yoko ni okwaye abantu banyara kaba bakoruchingongo nyechense bwiyekero banyarire kaba kumera na sorogongore gasengenchu yokuresko yomwalya ucho somorari Ronald Mayaka oyunyare kaba kagusira umwana ya mono mongiroye bwigobonekero banyara kaba bakomera na sorogongore bwigabange kibarengaro yari korokarangane birro bari korenda bande nigo bari ngomogoko bono kyo jani mono kelingano nyenekero umwana yiganyarire kaba kagutimoka oremya kemeke nabayiga barandi banyare kaba gusongerekana se chinsemo sengicho cha kuroboremu bayigone amate amona basani bayigo banyare kaba gocha sorogongorega sengicho ebireru bayigo bono ekyo mogokongeringa nonyenekere byateko byarenga sorogongorega nekero byarenge korigerega monari kerabige tegategati ye family abayigo kanyorangani gomongino yomo orengoro orengomo teigoro goso bwateraneti abayiga sari techira na watebanga nekerera chikuru motegoro ni gara chikoro ko mwano yigonyarire kabaka usiru bwayo koro ku maelsi bayigekere byatiko birengo sorongene byarwe tobara muna bayigo tebanga tyango tonyara kabato kwene kibunegesa kwitike muno mugusi twabeka namo bayigo kwene kingekera bana banga bura bewasirire nekera matanga bura iga abeire tonyara kabato ko robare mu korende tari amangana yo wetani kurwa chinse mechiga chamarani ebyatan ebyatago nekabira tigentu nende mugo biko bwense buna pu asengenje chinsa na msiata ebire narango itiga korera abulende tinko batebya yana amarieta Ben Holdo mwande macho kurujinse moja South Mugirango igana akore gasima ntamatingango igasobo Ronald Mayaka na Ronald nere otochageti ne byateko injengora tabokina ki kurujinse mejiga chamatongo igyateko kiabasabeire omorembe bono nare kona gochia mange inkwari ganyo yo minto master kuma nerole chairman ya ebyateko erebuya gose mukana maria asengenja abantu baigeti gabate ya maria toka erinde master akore no musaki bwigiyateko bwateka buna omuriro bwigetamu asa maria tanjori mbui asamba litaje kebande ngoro kuchones kibasanya ndisi koruga ali bura constituency agakumina kwa asamba lita Kennedy Masese go skanimas kor karantine yatego ikera nyora yande kibaretera nainde makweli naki kwaira abantu baito omokwomo okaga nyumba mbaichora yaigwe naya niga gocha chinga kyekeregia teko kienge safari kereka iga amonaria
nekero kiabete gekobeke kambi asoro gongoro iga mwaigure ano kianyorete abangina abagaka gwikanonya n'abasaye nigo baumatetekera masiaba aracukire kulinda bande kere bairete chinga kya sokora abarali n'abasakibe byateko kurukisi FM 94.1 kulinde kere kyargeria nsemo nensemo ano kianyora abantu abange baireli baga asokomigireli na waka chibicha elinde benyorere na barabu abarali abo kulinde kere kyargeria kyanyora ngekera abande baumatete gwetera sokora kwa maelisi igotali simaeli oyiyole omwana bo muralero nadi mayaka asenchere ndenga nonye nabana siasa au ba vete bago kolemire mamo na Ronald ngabonsi nigo bacha asenchere ndeyo komolemi kwende kerkyali lyabangi nabalenge musigo abate bangane bu mwana omairisi ole ngomoke kere baranyoro omwana ngagwika bamoroke elieta elio na sebone gyateko geta tigire maega asekia bolinga ine aye makweli onyandi nabwate chingaya na matima ya bakuru babwate ngakanga nako minyoki elindo mwana yera ne moyo abere amona abayibuli baye nekrebono egiyato kende koragerere na koseria asenchere ndenga makweli ekeroko ira abantu baito okaga nyombamba ichora na erebuya wose erebobe kora chiseme cha matongo miarani sub county negiateko giachire kerokera nyora yande kenyako bagiko ya balentera samarita mna mwati gakoigwa thank you koroka master kuma igondo munya kirogo we ekiombekeiga gia ebyateko kurukisi FM 94.1 pia mono on behalf ya timu ngima ye byateko etawate Ronald Pole igotomine tia mashabiki kero monto gotegera Kisi FM taribo tiangi bali njengo ku Daniel Momanye producer ya Kisi FM na njengo baletera umuroberi we byateko tigangire libageri abene ngaligani head of radio of Kisi FM MC Masai. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Ekerongo kuona oh my goodness no mwana olinkorera. Na mayanda sana. Pole sana my colleague, my editor Ronald Mayaka. Sometimes I think kore boli torenga inki yakogera Nyasaye akoiro mwana moke ka taira abantu mbaroro bali bagosabagana ki Nyasaye utakondo siense yiga myake nemekera kirene Nyasaye uri ore igoro namaite nasengencho yaki taliboigo tamaitinga nasengencho yaki barenga bagotegera Kisi FM gaiga ngorokia ngaso kobokaiga ndoche nange ne timu engimaire gaiga egotegera Kisi FM asamarie tanche ngoro kwa MC Masai chiguni 90 oyuko nya gukwana ga chiguni 90 timaitinga na kiere ne chiguni rengare na bara beten tomente chibe mi lakini rende kwa niaba ya barali bonse buba Kisi FM abarali bali bonse buba Tigarasi radio na abacha gaiga ngo bakiranga mu yamono sana sogo chagaiga na koreramo ni familia yiga ya Ronald Mayaka muno murugio tiganya sako boremu na ngakichinde chionsi manyanga na kino turasobwamo ase amasabo entwacha no morebi onde gaiga rakire ndera tago chigukwana because morebi ngokwana yale sebuna gaiga bori ya monto yobeire tigagenda atimoge akwanenga nemo ya okay mbarenga bagote bagana kia kwanenga ne moyoga akororange mwa okay tigakwanenga ne mo yo monto yabeire lakini tigakwanenga ne mo alafu manye ko mwariga ni mo director wito Kisi FM kiagera no wari gaiga alafu amanye go sieka SM yiga Ochonya arego kuwa na igabori. Ina igorari bana. Manyinga ayeso wagelirende moyo.
Hallelujah. Egale nabo manyete iga Nyasaye goja kwa abantu mwanya bantu bapimira bantembeo nabe yane yari goja kulkan udebo abo mwensi bari mura abakwaniria serietaria monene mbuya more mwensi gakyo yoro muntu Nyasaye mukyo koboko igoro mbuya mono tiga Nyasaye basisini ntara kwana kende giyonse ngendo ki akwara gote banganyweta maruntindete naye kwangorere tagatage gote banganyweta maru kwanya kongorera none ritukerimo ira ngora bwana tiga kunya konsumbwa kamiriye itoga iga umuchiondocha iga igoma yakaga iga soboronat ritangania ngora sana Ronald Ominto nere togo kora nere kurenderie program ikurukunga morning show no togo kora nere musacha bakomboki mambie chure getara ete nyigitara nyago kerie njera na manya gocha chinse 10 na jaka 10 nemo na kora chinse nye abu no togo nyago itwembeo na Ronald Ominto bono rende tuika chinse nye Ronald una muma ete kama kawaita nerogo kongontu musumari wo mweri twasoka twagenda engore nene sana my brother Ronald mwana Ominto Christine mwana Ominto Rairi umugaka mayaka na bensi baru muchondo jaga babonyanga ubonsi tingo bakwana bati twatara na inuna twagatari no mugaka ndojo rarire ga mo kandorire tigamba engore nene sana Buna mwachire iga abantu baita bairi nabasani na agokire sana sirietaria Yesu Ronald Ominto tomoremi abwato bosemyo bonene sana wherever we go Ronald nere tukubika buna omosemi spokesman yetu lakini bono taringuru nare kumosaba Nyasaye amoremi munginoye na akana karigati garira gajokorokane Nyasaye naro masabiki aitu bategereri baitu narora bagambi mura mugambi urambwate gakigara robo kongwege kogera nimbwata gachanga gakentigareti egere nkukungunjanji gutigirani nkiukumbwatera mugambi onyekorega nimbwata gachanga gasini nusu ngokora igorende kwania pa ya Kiss FM eso ya mambitoko baneri jarari nderi kurukudundia kwana gari nchandete tiganya saba seseni aseke muragenda moko genda wero nki moko ndigereri bune TV njenga tembe TV Asante sana mbuya mono Marieta Musacha nera askofu mkuu senior doctor Professor Silvanus Mamyuro keguru kyumusacha Nyasaye baba kerevi 2021 ngikero murugione mejando mbwate na mocheche no gwacha katete akerega emonyo konye ngosigete lakini nakuriro mweto radio. Thank you very much tiganya sabe ke nkoro ya asa kiyende so kongariro mogagere chinkobi gage mogagere chinkobi okay bagote batenge lakini lengo charo tenga baadaye bono iga tiga ngire ribageriga ria bene kumwariga ni omo director oito o Kiss FM enkayo mugusi director karibu sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Umone nabakwe nole turasama be Bwana asifiwe. Maegaga mokaligo kuwa ne moge chiri. Bwana asifiwe. Kifo cha Miles hakikupata Mungu by surprise. Si ni ukweli? Mungu anaweza kuwa alilala akasahau.
Nauliza tu, kuna uwezekano? Wale tunasoma Biblia, Mungu alijua ama hakujua? Si alijua na alipanga. Kwa hivyo tunafaa tufanye nini? Bwana asifiwe sana. Kama sisi ni Wakristo wa mcha Mungu, wale ambao tunaamini katika neno, linasema hivi: shukuru Mungu katika kila. Bwana asifiwe sana. Katika kila jambo. Hakusema kwa mazuri peke yake, bali alisema katika kila jambo. Kwa hivyo sisi kama binadamu tufuate neno. Ronald, Christine, family yote, neno linasema tumshukuru Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye alijua Miles atakuja duniani, yeye ndiye alijua atatoka lini. Osenero gosimeka. Muntu gosimeka ekemerige koroko. Gosimegete bituma. Aba amate baganyete bituma ebije bikamuke mogende mosi. Lakini ayosimegete oma etena kyosimegete talibo. Nabora anyoro datogenda kobutora obioni bigenda gosambu nakibikoroko ebintebe. Sebora kurende mwamataganye tamanya nango samorole kebya akoleke. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu alivuna yake kulingana na muda wake. Amen. Marienda nengoro ku Bernard Otema, director Kisi FM, na ande na gakorire gepindi na Ronald Mayaka. Twagakorire nere oborai na barai. Kanyara dato mungwano no mongaini wakikia tolese gepindi enge muna nche na mokoba. Tuchikole to mogeni kwanyore tata abwata maswali yako muboli. Nchega asiana nyogwai goitabe na Ngarati yangoleki tigamutigere. Mbuyago koro sembo bakora. Mbuyago kora. Wangapi wanasikiza oborai na barai? Bwana asifiwe sana. Wangapi wanasikiza Kisi FM? Kile nitaomba muendelee kutushikilia hapo hapo na mbarikiwe sana. Nafikiri nikuambia nimeongea sana. Asante. Thank you. Tenganemo. Takuwa ni timu yomo director ito. Etimu nere gali konyora nebire etimu ekorokunga Inka TV. Ndubate online TV ekorau. My former lecturer Jared Machonino ara abana bato bundisete ngakoko tenena segete iga ta chance to basa korage to basa koyumba yumba. So kindly ntagete komigereri sana egerenge kanisa libagari chieto, because at the end of the day we need God. Yeah, tutagete toyikuru asengo igo ntagete ko recognize omweshimiwa Rachel Otundo, the only woman otenene ega asebona ega muna manyetenche otenene obogaba na 2020 asebona ega. Stephen Nyarange ere na no yonkaga ega mheshimiwa na ende nere advisor yomo governance mo ya siasa. Omheshimiwa Mbachi Korumarani Ward onero mo MCA Omarani Ward na no ara gati ya bageni bande osaba shimiwa banda bange abana bona ika konyora marieta omuchifu ito Elijah Murarano arega Mheshimiwa Elijah Murara mugambire nde mbiya mono na to entoro muya oyanyonya ko mo assistant chief wale chonjo kumbe abantu aba neno mo chief era karanzde omo assistant era lenga gaki monsalirie gazi gaki tema gaki na ncheko nyako mateko mugambire otole nincha senior chief tegererae. Now chianko chichega mara moja mbio chiakwebicha bakaranse baada ya gabwe nge timu elia ya medics ase Christine yao kora na barumba bwa togotere enuso batero common stanza chianko ngaimore kill the music kindly, kill the music, don't play the music unless I tell you. Thank you. Chianko nchugocha chianko chionsi pinchu nchugocha onye chianti chire ime na chire chitefera ni ime igotokora ni gasi ingi wanto konyago osebono nchugocha bwango nchugocha ebicha yokaiga nchugocha bwango apimete kebiro sana abu emuobo arakini era na bapimete moeri bagaeta abona
chianko nchugocha naende egari emba ketereria abo igo na omware konye gago onye gokwenda moeri bagabo na bamura bateto iga banyesire kuri maega nyege kegotereria ore ndo murando uyu tafadhali chunga hiyo kebo chianko ngaimorega nchuango gocha mwako na wako kuyesa mwako usenya bururu tu amenya nayo miaka yonsi nabona akurigere nata na kila kibone kwa gwikanaga na no yose itomate nyabururu umze tumeishi naye nyabururu miaka mingi sana. Oh, karibu sana none chianti nyochiro nchugocha nyo chianti chiro nchugocha aba murabwate gari yinye suguma bono igakiyate nabo na beratereri konya murabu suguma bwangu bwangu igaturuo tokore egende guchiabu nyebwate kango yachire abu na beratereri yake chianko nchugocha ne chianti nyochiro nchubwangu ebichayo kaiga. Thank you so much. Pia mona sega simu akorire ngia nyasaba sini yari gutira yaya bona toerera bana togenderere toisire gukora ogukora nkoroki ogukora nekera toigure ringana rya Nyasaye ringana riobogima korwa sombo Nyasaye warigani ritukeri ria rero igona bonta gete kanisa nyo bagari chieto korwa roto ake siasa nke igo togendeka kiagararo na ringo koraro borai na barai chianko bono chions bine chianti Ponsi pi na bana atebire chianko chios pake chianko chia Kristi ninyo chiro ne chianti chia Kristi ninyo chiro tia chisoyaga chianti chia Kristi ninyo chiro chianko chia Kristin tafadhali mosoyaga iga sebicheye please kindly oyo gwake bichabono ake kabisa orio kotobekera YouTube tobekere buya kabisa akabuye clip yekibiya buya aya kwani wano musangirira kano igabeka maboko igoro chianko ne chianti beka maboko igoro iga na inu bakwani wano biamon oncho kamata na bapasta no bari mata na baheshimiwa na barabo banyora maiga abaheshimiwa na bapasta maiga yuko ras chianko ne chianti biamono enka yamanga yere anke yame spokesman rikondo erio obo mwenge kora nchanko gojani maeta no discipline ko batore ga riti bogari se to gara na to kora amangana buya asi inkene anko ya Ronald oyosira no mochukorone omonene bono aina mangana Nyasaye ntorigo kopinga Nyasaye una mwakwana Nyasaye na rukorwa na rukoira njana go kire mwa kirgo tolemia Marieta na ngurunga Charles Kingoina mbaigwa oyo minta wa kwano tere chara chan ikaro manyoncho linkinanye na post na compost yo gotero igando roma yo gotera bono yongo tewa iga kore moyo roisi historia yao kore moyo roisi historia yao Ronaldi igaro site historia yae no roicha bantu akira abande mbacha korora Ronaldi kakia kororekana tari go jimba maite mwana mwana Ronaldi no mwana oreke rieta roisi rieta ya o na banta bamuraba ke anta muraba ke ngale morochi mbatebie njeno muga kana ni muga experience amangana ya covid amangana ya kurunga corona oto ko chiesa sana como ranche jenko advice iga veke para kwa uno yo minta kwa na tiga ko chiesa ekene gendo ko veka isora ara maramansa otherwise nyasawa seni moko gena magenda bil. Thank you so much uncle igo toko genda mbio kidogo nimanye tenga mashabiki Akisi FM na mashabiki yechi radio chinde no bara igo ntagete timanye tina kitogo kora togende sibiti enene but before that igo ntete korangeria abakorie emeremo bagokora ase gasia yemo na Christine our sister County 45 welfare tafadhali mungekuwa mmefika huku County 45 welfare na enemba bwate kengese kyogotera ekengese. After that, and in fact
muna bako kora iga nintaka mashabiki ons pimotenene because narole nga chinsa chino na bachira asa kumigwa imwabwa natokocha immediately mna tuakora abararia lakini bona naranga naende turabasa ko konya tuasaliri no moyega no yoito nekera mogocha only one person in 1 minute ogokwana kwa niaba ya ino mwensi nande amalieta karatebe esenge nchama shabiki mora mange monganchere ongabere ntogokwana ntobasa gosalia abana baba kamuranche igo naba enaba sorora na ondi etalieta yaya kamuranche ekala ndoche ngana avange kerage county 45 welfare karibu ala yatara sama vedo kwa nimbu ya mole mwenzi tafadhali naomba MC kidogo, sitaki nipigwe vita. Mbele yetu ni vikundi aina 4, lakini tutakuwa fupi, maana nataka kila mtu ongee tu kwa dakika moja. Only the 4 representatives. Sawa. Togenda edeka yemo. Sorry brother. Abana banyagitali bakora na Christine. Mutageti amanyagitali nale sawa kore nyagitali. Tawo kwana. Ndobwata ave county batenenirete. Maybe tiatugwa nego mwana baba na ndo chino mumwamule mnamu amete naba nkoigwa na tolege. Kwanza kwa ubora wa picha naomba msimame hivi muangalie jua. Kwanza kwa ubora wa picha. Tuangalie hivi. Kwa ubora wa picha. You know tulisoma mambo ya picha, so mkiangalia kwenda juu itakuwa vizuri sana, picha itokelezee vizuri. Tutakusumbua sana cameraman, lakini haya picha mmepiga, wangesire picha, wakire picha. Madaktari tafadhali angalia, piga angalia mbele vizuri. Yeah, mmepiga picha, wapiga picha mkimaliza niambie. Anaomba muinue mikono juu hivi, msalimie kwanza umati. Mikono hivi. Sipokeeni salamu za madaktari. Haya hapa chini kwa mapasta, geuka kwa mapasta pamoja na waheshimiwa. Mikono juu kwa waheshimiwa na mapasta. Haya, msemaji sasa sema kwa niaba yao tafadhali. I beg you. Okay. Let me talk on behalf of the group because nimeona there is a change of moods. Aserieta Ngorok Moses Mosembe. Engo karabo ba sub county. Inchendenete Christine Asegasi. Alio ba sub county. But then I'm sorry, it's not quite in order because there is a facility in charge mali Christine anafanya. So nilikuwa naomba tu radhi. Aongee. Fenwe. Bia mono mukuone. Nja Samarieta Ngorokwa Fenweri Unkwani. Ronald, Christine, Miles walikuwa nakaa hapo kwa facility na it was just June ndio walitoka wakahamia Minyinkwa. Kwa hivyo una abagesule I think gesule as a community it is here. It is better to recognize asibale batinene basaliuti gesule abaru gesule cha salute mukia maboko igoro bali bagesule amaboko igoro bakwani ba minto mwansiga. Thank you. Na for the sake of time wale wagesule kwa sababu wamekaa na Miles sana, and we need omusangirekano bwonsi wa obaligererie egera na barauba basabire kegera wamekaa na Miles akiwa mdogo akikuwa baka chinsi. Wako wapi? Songeni mbele. Wale wagesure, wale madaktari kutoka Gesure ni kweli wamekaa na huyo mtoto tangu alipozaliwa? Hawa ndio wamelea Miles akiwa mdogo, wanakuwa nakura pamoja. Wacha watuambie majina tu tafadhali, jina tu.
mintongo bokwani mbiyama na tarasama. Biyamano. Aserie tangro kwa sifia. Na to karana Christian. Thank you. Serie tangro kuvenora. Pore asama kweli. Serie tangro kefongonda. Pole Christine Ronald. Nawa eri nawa sani. Biyamano. Nanjenkol ko Ruben Bosire. Ngo tena pole Christine na Ronald pole. Marieta Antrusi na Nyaboke. Pole. Nanja Marieta Peter Nyamwaya, former chairman of Christine Nijina, welcome to the graduate Queen. Biyamano pole. Asa wenge Christianare welfare. We will visit after this. Abaterangole kwa engalia. Inchawane ngokwana on behalf of the Bovas sub-county and Guru Moses Mosembe Nanawate, I'm the sub-county lab coordinator for Christine. Christine pole, Ronald pole. Hatuna mengi ya kusema, but Mungu anajua what happened. Na Thank you. atazidi kuwabariki. Thank you so much. Now I'll cheza wimbo. Yaitwa Polo niwe Polo. Mtaniwia radhi kwa sababu ya kukatiza, ni kwa sababu ya muda. Madaktari, naomba mniwie radhi kabisa, na asanteni sana kwa sababu ya kuwa wafupi hivyo. Mheshimiwa Paul Ngwenyi Sensiwadi yuko pamoja nasi. Karibu sana mheshimiwa, na naomba radhi kwa kutambua mapema, manake ulifika mapema sana. Ngolio kwa sababu gano Wilberforce umugano kwa sababu na Wilberforce. Yeah. Tubona magano ndio anakuja, ndio yule. Lazima awe na mtu wa kumuongoza. Ono mugano yo nakwa asitayuraire. Uri abwate nakwa. Asitayuraire. Igo orosiri umuntu weko ora some Speedix na Wilberforce. Kuja juu tu. Lete juu pole pole tafadhali. Pole pole. Yeah. Kuna steps. Yes. Yeah. Karibu sana brother. Number 1. Ngo watia marita kana bonde beti nkwana marita kana koliro mugano na ntenkoro kwa kaka Jared Wilberforce omuisio dadi ngokora na Mwamogusi TV kila Jumapili saa 9 mpaka saa 10 kipindi gekoro kwa obolema no bogima. Nimbora taka wale TV morocha timbu adhikie nikia TV sawa. Toenda so mugano. Because of the request of the family, I'll do this. This is the short history of the life and times of the late Elisha Miles Omariba. He was born on May 13th,
2018 in Motontera Village, Matongo Sublocation, Matongo Location, Marani Sub-County, Kisii County, as a firstborn in the family of Ronald O. Mayaka, a renowned news anchor and broadcaster at Kisii FM Radio 94.1, the home of the Gusii Nation, and Mrs. Christine Mokeira Omaribang. Elisha Miles, brother to Gian Favor, had his surname Miles due to a spiritual covenant by his father to name a son after a renowned world preacher, Miles Munro, through whom Brother Brigadier got salvation in 2014. Elisha, the grandson to David and Rachel Mayaka, as well as Sylvester's Makori and Julia Kwamboka, led a jovial, healthy life till July 7th, 2021, when he woke up with signs and symptoms of what would be termed as normal fever for children. The nephew to Andrew, Zipporah, Anthony, Alice, and Daktari John Ogamba, Eunice Magoma, Lydia Kemto, Damaklin, and Davis Magati, was shortly left in the care of Cynthia, the family housekeeper, while the mother rushed to Gesure dispensary where she works to request for permission before returning home to attend to the boy. The late Elisha, cousin to Josephat, Amos, Hosea, Tilan, Adrian, Ethan, and Daisy, remained in the care of the duo through that afternoon till around 5 p.m. when the fever intensified with rise in body temperature, and he was taken to Christian Marian Hospital, where he was admitted under close medical supervision. At around 9 p.m., Elisha's condition worsened with difficulties in breathing. The Christian Marian crew tried up and down to resuscitate the young Miles, but their effort went unfruitful as the boy succumbed at around 10 p.m. Wednesday, 7th July 2021 at the facility in the watch of his father, Ronald Mayaka, at the age of 3. Asomonoito omanyagetinge. Omugano omwenge onyagosira Elisha Miles Omaribang. Niga ibole tuech tariki 13 omotienyo gatano mwaka bwechiri bubere na 13 ime ya Motontera Village, Matongo Sublocation, Matongo Location, Maran Sub County, ime ya Kisii County, kare omwana omotangi bwo moralia ochiete nkuma Ronald Mayaka kurwasege ikitaseni kia Kisii FM 94.1 nkayoma Gusii na waigo omonginoye Christine Mokeira Omaribang. Elisha Miles oyoroyo mwabo Gian Favor niga nyorete eritalia eria kabere Miles kwetera okubwatana wake moika okweise abegetengekerera nyoro mwana mumura na nyareko baga kumuruka amarieta yo murandia ochiete nkuma ensengima Miles Munro oyo omuranderetio gotoleka omwaka bwechiri bubere na 14. Elisha oyoro mochokoro o Daniel Mayaka na waigo Rachel Mayaka toikweba Sylvester's Makori na Julia Kwamboka niga amenyete obogima obuya butari na burwaire gwikira tariki 52 omotienyo gatano kabere omwaka bwechiri bubere na merongebere no yomo ekero abogete mambia na korolekana ole neri sunye eyere gento kya botambe asaba na bakeng. Miles oyore mwana wa Andrew, Zipporah, Anthony, Alice, na boigo Daktari John Ogamba, Eunice Magoma, Lydia Kemto, Damaklin, na boigo Davis Magati, nigo atigetwe inseyo bolendi yobo tambe okoro kwa Cynthia, ekero ngina aminyogete ochiaga riagesure, nyagetari esao kolegasi, agachia gusabali baga na maiga yaye koirana gocha kowa amono mwano yana koranga kyako genderang. Nyagosira Elisha oyibo igore ba mwabo cha Josephat, Amos, Hosea, Telan, Adran, Ethan na Daisy ni gatigarite nseyo bolendi bo babere yani mamu mwabo gosengina oyore omosubati Christine Mokeira amono morendi oye obotambe Cynthia asomu baso yomugima oikanye chinsa 11 cha magoroba ekero likuba lya nyarite kolekana komente kamono no mwana Miles akanyara kubago chaka gutwara liberera nyinge asomo beroye esa mnyogetigwe asenya gitalia Marian imeyomo chiyo songo isabete ogotangwa na kobekwa inseyo bolendi bobonyagitari.
wikiranya chinsa isato chiabo tukom okororekana ku mwana Elisha Miles gokarorekana koba okobe mono abanyagetari ba Krista Marian bagatema kobeka omokia bwe monyo gosemba mokonye korende omokiobo okarubosa ekiagera omwana asiretie obogima bwaye chinsa inye chobo tukobwo ejumatano yitariki 2 omotienyi ogatano kabere omwaka bwechiri bubere na 20 neyemo familia ya Mayaka mona Ronald tekweba gwakabya asaba iri abasani amona abantu bechingizo chonsi abo babeire bakobwatisya omoyega bo mwana Miles insena igoro koranga oikire omoelio asobya gochakera no muteneri bugeta seni kiakisi FM 94.1 nkayo magusi MD Bernard Otema na waigo abasani Anthony Mayaka na waigo abasani Douglas Arege na Julius Mokayang na boigo Ishmael Bosire na mashabiki akisi FM bonsi bakoragwa na cameraman Ogambang omugano yo mwanya reko wa moko iwana koligereria nigo orosi wa asoko bwatira no konene okoiwana no kuya na boigo kobekwamo kolikwa na gosomwa go chasimore na inche omoisio dari go gotwala chinga kindoke Jared Wilberforce Chinkobi jine jinge jale boli. Akara Nyasaye Chinkobi. Onya tari arimo kwakara Chinkobi akara Nyasaye Chinkobi. Mwanya kororeke. Akina nje nanya korora mugano ko na arorire yonde naki speed kisio okorika igona gosoma ko nanya korora mugano gosoma. That is wonderful my brother. Thank you so much. God bless you. Now Timatoke Nerororo Timatoke, thank you so much nabo bamegetishwa nga ekofi niyo mwana bagorire nande bakanire mochari. Timatoke, thank you so much. A landlord ase Mayaka menyete. Okay, Mayaka ni ntu Mayaka tomo manyete lakini Mayaka senior no are ase Ronald ya menyete na murugio e Christine. A landlord yakorokwa Samson Bokea Koranchenchu kindly ayale gochi. Wow. Ne chineiba nchubono gocha neiba muri gokwana chineiba koba mu landlord aye. Chineiba nchugocha mwamenterwe biri. Ichugocha bwango. Chineiba chia Ronald Mayaka tafadhali. Nchubwango bwango iga. Bali mmenyete wale ambao mnaishi na Ronald Mayaka tafadhali. Njoo. Hapa mbele mzee tafadhali. Neighbors wa Ronald Mayaka pamoja na dada Christine, mnaomba tafadhali let's accompany the landlord kwa sababu ni yeye tu ataongea. Alafu karibu sana mzee wangu. Biamano. Abasani n'abairi n'abakenyero biamorega. Biamano otwaru machoga alia. Ronald amete ase nyomba to seseni tukanye twara bosongo otwaranga na indu tigatoche tomaremi to wakambia mano abansi na barura se bamenyete broche iyo Mayaka kwa barorire nande kendo twara gotaba maso ceremony nkelinga to bate basaga ntorikobeka se isani otokomo anda sengen chebo konguo Mayaka rende mutinyo yo twakanerent. Yeah. Oyo no monginone tigaba kwani turuga igato kwanye jinse. Aba minto no turasa mabembi yamore. Kake bana balia pole sana. Asa Marieta nesta bokea. Thank you so much. Hao wengine tafadhali salute. Nyora maiga kurwa chineiba. Muro chichirani. Nande Ronald Mayaka tarabera agarigeka kanyorokoro mutinyo yoma na komba metienye bire na ne landlord yatebire agasti gwate bataka na agasti oyo bastaka bono yo erire tego tina kwegereire bwana. Thank you so much. Mheshimiwa Steve Arika otatebang na basa kojo timete so ikire. Mheshimiwa Steve Arika timete so ikire. And now Eric Abuga standard tafadhali uko wapi? Eric Abuga standard.
One of our colleague ametoroka kidogo so. Pastor. Ntagete bono gaigaro goikanko bori ribaga. Ekora abu igo munore igo. Ungancherega nane nabongo kora mnali nago tebia. Amashabiki yonsi binyoka gocha. Tafadhali. Kora bwango. Mbora mumanye tomo yego yonoyo ito. Igo nto basa gusali. Nchubana bwango. Kango mwaikire amashabiki yonsi pinchu. And thank you so much singing enjoy your support. Na romo ngina pisi karibano. Mongina pisi kari. No ale. Mashabiki ya mange ayande mali etatindi koinyora mayanda bano ale. Kadogo na morore simbe nkungu. Airini bwe chingeni na morora. Narora omubasi original. Narore kemoni yeskimu. Narore rangache wa. Mokoliga lirogoro. Sukama egaiga. Moteko yarekana. Raini moteko rakana. Narorira banta abange sana. Mwana satellite isabera kerbo mongina physically yo ine chinyimbo chae. Korubo bonchari bonyakere. God bless you. Jared moni ona ro to santa isiga iga. Kichana iya chakuru igonga na mororire. Abange yani paka abande nkokoliga liga marieta agenda. Bono litangani nimanyete mutu wanjite nani mugatusika nani mugasika Ronald nani mukamuancha mugancho muroberio gosobono igonta gete tokore ngane yemo erenaki ese moyo mondo jaro magaro ni wele magana ngane erenaki eyemo mukia maboko igore iga mukwani musangerekano nyora kuruesa mashabiki okay tegerera nimanyete ngamba kamoche mundu tamakindi lakini mama itino mumwamunde chairman yoke gokoraki egukwana naende nabo igo naende nabere igo biya mono sana gena muikaranse chairman yoke tigare thank you ara tigae mongina physically batebiro wakirisha bangina eba minte batero wakirisha bangina mongina physically weka wakirisha bangina na chairman ndende ka karu manyakergo bakimonga bere tinta getiko genda maminchane ngana nali eira guchia somo basta tinta getiko ko irali aya ka mongino yakore naye ngana ya makore turwa baada ya Sara Guto utasimama kwa wimbo mmoja immediately baada ya wimbo huo pastor you will take over kindly amosangerekano bwa irire buya mwezi asa marieta ankoro komongina pisi kaliko wonjari bonyakera omwana Ronald gakipole bwango iga nande ngocharo kuri present omwana yochire na bakemole biamono piskali nabakwani rimbi yamole igonkoro ku Lawrence Nyakundi lakini asere itinera gichana yecha korugongo mocha Salam Club kocha wa pota igondo morai Kisi United Combined Salam Club elimu kolekora na chama niondika ndiyamona no atorama gakipola abaminta senje amakweria ndiyamona aseri bagana nchiti nkoba omutambe ndaba kwani aseri tere sombiyamole tiganya saba seni asengenjo yogo chakwa oyo minto pore nchasa marieta cameraman Joseph Gambonsom koruchinsemo chia tambacha intenenelete kiombege ko kunyakisi welfare abubara abuna batene naiga amashabiki akisi FM mosese ni mwezi asengenjo yebiro amashabiki after to akolire na botokumirana na inwake. Thank you. I like that mbaga kimoche baire chingaki thank you so much sengenjo maskani ayo Sara Guto kindly Sara Guto. Asante kwa majina yangu ni Sara Guta Amani Kenya pole brigadier and your wife I know you know God atawapeleka mbali. Asante. Inuka tena msirudi nyuma.
inuka tena, sirudi nyuma, inuka tena. Kuna baraka zako, kuna amani yako, kuna ushindi wako. Kuna baraka zako, kuna amani yako, kuna ushindi wako. Inuka tena, sirudi nyuma, inuka tena, inuka tena, sirudi nyuma, inuka tena. Mama usilie, inuka tena, usilie, sirudi nyuma, usilie, inuka tena. Kuna baraka zako, inuka tena, muujiza wako, sirudi nyuma, inuka tena, inuka tena. Usivunjike moyo wako, inuka tena, safari bado, sirudi nyuma, safari bado, inuka tena. Kuna baraka zako, inuka tena, muujiza wako, sirudi nyuma. Inuka tena, msirudi nyuma. Yeah. Msione majaribu. Thank you so much. Inuka tena. Thank you so much. Mbiyamole naende mwaigubabe. Mwaigubabe. Nganchere ntararangalia mubasta tafadhali kindly tafadhali. Our area MC anakimbia mahali ameitwa kwa dharura. Mheshimiwa Paul Angwenyi. Alafu I'm a man of my stand. After mheshimiwa tunaingia moja kwa moja kwa neno la Mungu. Onyasao yomenye taigora ari na kiarongere taigoro. Ariko banyakubari kango narocha. To iringana nyasaye chitekane banise to kwasa nyasaye tete dintaika nyinge. Atete neteka none eye moyoka. Omo speaker o promise ri nga korandie gekege korengana na nyasara morae. After that mako administration eto sire gato tosangirire ngori to iro mwana miles mata ari ngora. Ere bya goserobe. Bwana asifiwe. Ronald and your wife, pole sana. And I thank you. God bless you. Thank you mheshimiwa. Mheshimiwa takole dibia. Mundo nagia kwa ragwa irite chikura ukaira mapema. Aya, pastor, come over kindly. Come over, take over. Ngoja. Kabla mchungaji hajakuja, naomba tujitayarishe. Okay? Eyariga nikotegerera kurua somo nene. Omonto naro irete chitoro ekero Paulo ari korandia ra kaire chitoro roro. Ngikia moberete. Musa ekera arenge ko achore tuno na Nyasaye. Miriam na Haruni bakamugamba bobe Musa ngikia bakorerete. Koranche chitage kaibere gosisa to kae ribaga ringana ya Nyasaye rigwekane ochase ogotokwao andako monto manakonyeke. God bless you. Monene Yesanya areko bakwa. Monene Yesaya wo monene. Bari baikara sete karate ne no monene Yesanya areko bakwa. Tenenango igoro, tenenango toma Yeso monene. Tenenango igoro. Tenena. Basi asengencho yebire bina asengencho chinga kiechi. Ntagete koira chitageke chinke. Ntebe mbiyamana asengencho yobanene bwanya. Nande ntebe asengencho pole. Asengencho y'abaminto bari barentire amagomba iga ringana tuacha iga igarabere tole mi abamintaba nande tobasire ase chinguru kirimo maete togosira gwetera asayo ringana rinya sana irikoremia na ririgotenera mo na intwe bona ase biro bitinta tiko west ngakiechi oyo no pastor Paul Kabinyangeri masita munya bibe Yesu atoretie koru mwaka riwe kirubero mutienio nane tariki ya 30 nanje na igwete ringana na abanyabibe mbacho gosirigwa asomorero kare na kare gaitabere ryogieri na ande ni gondo mo pastor ase kanisa yeto ya itibonge iga mate PH bona asonsi momanyete itibonge ise mata church yoyo minto Ronald no ago siriki ase kanisa ya yanka bona renda asengencho yebiro ne chingaki tindi ko ira ibagarinde lyonsi ntegete ko ira libageri kuarigania omo basia one otenene ta asegwira yeito yentanda elinde liyo amanya ko wendererie miroberie ase birebi karibu sana. Karamotene nego totara karansa tia totero gotero koraiga kobwate politinie gentekio kebwatango maiga buo
Tiange muguswado tere tumana kolege ntokende. Amen. Tafadhali kila mtu popote ulipo unaweza kusimama juu. Ni vizuri tumheshimu Mungu kwa sababu tumeingia kipindi cha kumsifu Bwana, na ni vizuri kuchukua nafasi mzuri ya kumsifu. Awatera kolema gase programu hii. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, miguu zake ndizo nanga. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Unaweza kumuinulia Bwana mikono yako. Ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Haleluya. Ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Nikiitwa hukumuni, nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Ase Yesu niteneine, negetarekiane, negetarekiane. Haleluya. Negetarekiane. Ase Yesu niteneine, negetarekiane, negetarekiane, negetarekiane. Tokaranse twese. Yamone programa kwakorire mirimo miya. Ande nkwaye koreta se mokoyo nurenga gisemba alianga bwanjo gatogendi buya. Tokwane toire kanisa bagambi baraya baito mbago tokwane. Ikiara togosoe kanisa twakorira mangano sitosabe turwa. Antara reta omorandi abuli tukolia rero bagambi baito mura abaishimiwa mura umbachi ikiara mwarore trendiere mangana ya corona bunacha igo mwatobekere kinege kongusana ngachi kanisa kiracho beraka lakini echiro egenderere igo togosaba Nyasaye bakwanere ikiara nindu togokwana na Nyasaye twasaba ensomore mbobo igo naintuna abantu chieta abantu bachiete bamaitenki bagokora bonorende ayande mwere gesa Nyasaye otorendete my brother rojo na tolensa na bera mangana mange omuchifu wekenyoreyo
osomo chabu chibo yotenerete tafadhali kwa niaba ogendie teke ya moga to kwa barandia I think Njengor kwa haro na maingabuga area assistant chief ntobwato mo chief itoga iga totaete kwera libageri kwanza na nchakuru pole yane as a family member friend igento kena ndeta goteba pole sana omwana uyu munasire tena na utwate geto komwa amasikani aya muneta kire ndi muna twa moire lakini asingencho ya marago alia covid na igekogera wana bantu barando bari ikini sana monta ale abuga atawegeti maite bono ga distance ya bura singencho okoraiga lakini ende babegeti mask bono tukumia na ende gwacha ga iguru subure abande ba tubete chindero chitei na ende bari ikini buya nkumetinga ki bono tokobeka na ende kwane kurwa se mask mna begete I'm very sorry for that aba tuletinga ibare tenena iguru tokera chinga kichinga sana I know that my friend aba ni manyete I know what I'm doing aba tuletinga ibare ngora na baba ende tegaiga babemba abo beka mako igorega okay na michikumi mbya mono I know what I'm doing my friend ntobwata ba assistant chief labdo yoru ande ochagoto apo legaiga naro atene na wave okay ntobwata balimu ntobwata bantu baru Safaricom esinge chiyo chagoto apo legaiga ntobwata mu chief ito ntobwate county government ndeta ko mu chief on behalf of the above abaeli bagali abo na indae no mu muroche mne trendier tafadhali mo kwanelia talioka kindly thank you very much chief tiacha ruwa mabagayu na ko ko nguli baga tafadhali libage nelia kanisa toira kwanelieta oisaransa bwana chief thank you biamono mugambie soko ngalibaga asa malieta ngoro kwelicha murarongera inje ndo mu chief matongo location litangani indate pole guchia se omwana one usiri omujukuru pole sana ngogusabira tule egero twaro bolemu biamono onte gete kuminyoka bwangu sana asenge nje gasita administration nturi gukwana mangana mange no embono nasinge nje yanka nakikiagera abantu baichirega lakini abantu baitomba likwegambira babere kandu bona bagende tekunye guchamu asinge nje jinsa jere no eno mu esisio ngakire na kiroje ngumanira igente kinago gekogera tubutwe gasi kwanza mubegete binde bire live bikurigere bigitivi so ndete kuminyoka bwangu sana tigandangerie omu chief oikuruma location oyo minto jogo choru pole yawa mugambi tiga gutwara pressure nyasaye naraiga egorende aiga bono rende umate program we ya kurekana asinge jase program we mubwatabu libagari administration ndiri kirio igo bono mubase goite monyeria era ariko some program na kiere igo rende biamono pole brigadia asinge jia yogosiro mwana na bali mwezi mwacha na inu pole lakini ende tikatwegere naki ni tutokwerenda mota ka abantu babalende biamono nyasaye tigabasene kuminyoka tigangende ntobwate musike umoja yole tresara mwalimu sako na ende no akole county njuna yo rupole yao vera angire aba minto bungachira se pole yo biamorega ntoko iranga kintambe oyo minto Ronald pole no mongino nyasaye na wate sababu mwana yararite biamono naende wali mwacha gotoa pole mwira ne biamono okay wona ungurangiri bono tinde timukwana mangana mangi ongokurangiri kwarwe bese yao kwaru pole kwarwe bese yao ndu wana in kanyakoro sibese diyar toja
ndete kwa mung'ina Rachel Otundo na yunguburia ro bugabana tanya gototebi tiga incho chigocho kwana waepon omugambi igagoteba ng'abang'ina 2022 no bagocha gotang'ana na kiagera ontang'ani iga bosio saba na siasa elia kabere ndete goteba pole sana goche se family ya mayake ngima oyo minto pregedia nere manyete buya sana aseng'encho nero to promote many times buna bana siasa nandere gare omonto muya ekera tokonde studio gakurangiria abantu bonse bakabang'ina bonse abana siasa o promote abang'ina so much just as the men, so he's a very good man. It's very unfortunate ng'omwana oye oromo kochire, lakini tugusaba Nyasaye agokonye kwa kila njia, konye familia yao abaoboremu awafariji kwa kila njia. Kwa hivyo tunaombea mema familia ya Mayaka yote, Nyasaye abakonye nande abamentere gochibosio nande abamenta abana banda abange gochibosio mware kubasabira mayayiga Nyasaye tigabakonya basebokie mbuya mono sana. Oyo gokwana gaiga akoro Rachel Otundo. Rachel Otundo muma etenga ase miaka 10 yarire nabagaka boka barekero gokyo bogavana 2022 togo chenchia tobeke gavana omokungu deputy omogaka nalitoranyare kobwenera nande kero gontu abaete gochara iga bogetutu bono mogo kire gochari nyari bali igonche no nkoru nyari bali nani ngusabande kero gekyo nani ndate gotebya abantu baminto ntumba litorengeretinga ututaite gokora egasi gochakiranse gochigoro torra abantu bari abake torrenga kitoko bakonya bakonyeke torrenga kitogocha gocha bottom up economy abantu baminto mwensi no toramo tiakuranyogiramo mong'ina ninche bweka abandi bonsi nabagaka gotigangwane lingane elimo lyoka abantu baminto igontaite goteba igono toramo nani ntaite goteba iga abagambi morega iga abasigari batonyarire namangane chiparakoa genda gari counter assembly mobeke statement yogoteba nga tutaiti konyo gochanu abasigari dibageri tubwente kwa we barakoa ege ntokende giya kabere abasigari baitira abantu baito mono ntaite goteba nga abagambi mbuye mwakora asokurusia abantu abali omaga iga koya baitira abantu baito boire igonane mwato chekeria mwa our representatives ntobaligereti gasi ino muna mogo kora bali bakorire buya mobairani bali batari gokora buya moko barusio abantu baminto inechi asera nanjine yasera twesto soya tosugume wiri baro mbuya mono totegerere omong'ina ona akagwata amang'ana abere kinayo nomokwani ochocho ogambe n'abantu tokokwana mona ase amatanga toigonani ritang'ani ngwakambia mono sana ase eng'encho omoyega oyo obatendeti aba MCA baitang'e batatu oyomo ochire ase eng'encho are kominyoka ase egete bono ndete minyoke bwango omo MCA weria eyo Mheshimiwa Ogero igarenge safari Nairobi, lakini onte bingo tumali manager yae manager njuango rupole yo mheshimiwa ebe sobe ketia biamono chief aseribaga abakena abanene barasomo yegoyo nabakwa nimbia murasomo nene. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye no muya turwanirire gwe kachinga kicha Marieta Richard mukwangorokwa yondo yo nyakundi seitere mumbwa onalgo tebi Ronald na family yao pole nene kurwe nchene family yane na tebire pole Ronald no muyare gatusindigise tekero mwana bwendu yana asirete na ndaka genda gatangasa aria tukarorekana biya. So thank you so much na tiganya saa kurende omo MCA gantebiga singe nchari safari Nairobi na mbwa bwate bintu bari guchokoro onte binango cha indwe getoro kiaye kia silingi 2000 namba ya kabere amangana yechipara twakorire chi sub location chinde bono twiranire matongo na monyerero
mambia ekera kitano kere gesurura kiaranie omoro mwebe kwe after 2 weeks ne pareye na teba na chaye be komaram abasani baye muri sana yo na chaye be komaram una togo chakobeke ichinde cha mata ne cha monyer so lenda ante hingbe mwebe se aye direct to Ronald Mbiamono. Check. Okay. Urure wese ya wono ndete kuminyoka ngeo musikumbaji. Urupole yao. Karibu. As a brigadier, Musani and Ronald, no Christine, ne family omuchio mayaka, n'abantu bamintu mwesi moraiga, abana banyasaye mwensi mora, Bwana asifiwe. Tumusifu Yesu Kristo. Njengoro kudeni sombachi. Na amanyire Ronald amatuka mange. None program yae yoborai n'abarai nachire. Twakore nere binte binge. Nero ko MC program chinyinge. It's unfortunate, my brother. The other things tuwapange twale okora kinya sai otorentire twachire kwa ni mwana. Inche ntaete nkwane ente kamuyoka. Ogo sirio mwana negento kere very painful. Nonye abanyagitari karo bakorera amariga ne karo basirio mwana moke. Yoni manyetete pain and I can feel it. I've seen Brigadier for these few days. He has lost almost 10 kilos. Manyatari monene, lakini you can imagine ngakia shirinkiri yangani. Narengo sabantu wa minto. As a young family, tigato basabere n'abakebale nyasacha abamenta abana baikino ni komi. Aina rogo sabakwane ase family. Ayande ntoya kwane ngora asebono Ronald, my brother, ngamotole tigatubo sabere. We'll be talking to you not today but every other day. But on behalf yabarai kiagera mheshimiwa Monjokorone Metsero Gero Nyakundi ataiya no mchumbo ito Paul Ngwenyo cha ochire bunge kuwakilisha lido majority no mjumbe Kefa no mjumbe Jimmy Angwenyi no mugavana balibacholire kuru kitutu cha Chenot. On their behalf tiante benga motole na ndengira nilikise FM Mbiamono litangane asoko egasi ili yakabere asoko bwatesi seba kogenda bagende buya momanya ngantu boge tutu Kiss FM enka yomugusi kotegerera tole na ndikimura momente promotion will be very happy. Thank you so much. Yasaba sisini. Na tiga iri omuntu oyomo nyarangi ni maete wata mangana mangi na ndi no mupastole ogo choru pole yao. Family yomo mugako mindo mayaka mongina rejo Brigadier na Mama Christine. Bwana Yesu asifiwe. Ero ndo kiti kukwane siasa ga wacha koleta pole ase family aso kusiru mwana moke.
swali mutama idia samalita nguru kwa Steven Nyarangi onsomu intore de Yesu no mutuli asowi mabwane onguchie kanisa ya Itibonge na chana sangi mwateli inganje tamatera na ningande tukubaka Nyasaye butambe baka Yesu karago chitoende guru twensi kona acha kwa niapa yo mugabano ito James Ongwae ntu asiretie omonyakero goito o Public Service Board ase county ya Kisii igo mugabana nero bwate representative yon system Jones bichara kwa Kisumu ko yo mobero yo toyarete busongo ertoyo eni janate banka mono mwana yo sirete no mwana itonka nade bati yang chentre ne family nde drambi abene ye family yo mugabano ito ne ya ne kibinafsi amono mo debut gabana nangarambi ya nyereta ase family kusema nombo bena akorerega sawa kolega asi okonyoroba kumwa bantu bamino banyorire kwangusa kuruo kwareta bora sa bantu bamino gabana nwara munai my brother tucha ukura mangana atubwate mugaba nacha icha igasa person acha koretere pole aya bene lya kabere abantu bamintu irana se Yesu gochare yo mangana manga yenze bura yo bwenze mbusa na kaligire obuchumbe kana jigo pima ngasange nebikoli ngabwatoka na mundigiri onda inde na Yesu bono ndi tayari kugenda iguru tigatosabira namaya tona namasikani ya sabara ibaro tona namasikani ya somo MC oyo ito uraigo kwanire tona namasikani ya sabara ibonspi lakini tubwati chikanisa cha Nyasaye chigenda busyo inche ngende nkwane no mweshimwa Matiangi basta bana kwabuli inche buna muntu nganje tikogende kanisa kere chimapiri ituko lya chimapiri kombe ali tambe mono kobera nyumba inche mubuli Matiangi abaminto koroneye kiatero ne kanisa imetusabira oro esire roro ande ringane rimati bakandikie toigole ruchi kanisa babasta banjara yabanyare twaligire sadaka banyore ringane Nyasaye ligende busyo igo pastor uri uchikurandira ngo kwandero ngori yane obeko mubuko chiereka omugaba na James Ongwae nanga pole ya shilingi 10,000 onte bingere brigadier direct omo deputy governor James Gongera nanga shilingi 5,000 onte bingere brigade kuchiaria na nje shilingi 2,000 goja family omo MC olenga kurukubora ngwenyi nanga shilingi 2,000 ndethere family pando mogo cha mwana kubiya mangana ngabirre muteko rungoli Bwana Yesu awabariki sana. Nkole ngitu akolera abu egento nale kukuana na inje una naja twagamba no mheshimiwa na maeta matanga nara mheshimiwa Jimmy Nuru Wangwenyi onte bya singe nje tale kunyaleka na iche onte bingo chaga iga nge omwana oito Ronald egetoro kiae ye siringi 3,000 bia mono mwairire chingakie chimwaira aba pastor mwesi muri mata batari kucha nchuga kimwacha gusabere nkeye mwana oyo itombu yago tokorera egepindi kurumatalia ayenjo tanga sero ngorie yabo yokogenda nchuga pastor kimona kwebanga omo basikawo chikurani thingo moeri weyemo abekiringana Nyasaye bia bia mono pastor pastors kibante gocha Samarieta Mark Anton Ombae aspiring MCA kurwali Kisii Central Ward brigadier twachirega iga kukwa pole nene mono abantu ba Kisii Central pamoja na bonchali ngima ebante ingote ipole Mheshimiwa Rachel Otundo rule 4,000 ne chiane to direct gali abangina na inu mukerere igoro mono choro mukungu gabana wasobono aya abantu bamintombo yamore naise nkoro konga diuku kibagendi koruba igasensi nincho mheshimiwa ya Paul Angwenyi agocha kwa egete gochaka 2023 mpaka 2027 Ronald my brother Paul Ronald ina mumanyete de ya 2004 yakena ale como so minyota secondary igo Paul my brother no toramo bia mono Mwana yesa bakwe nainde Ntasa Samarieta ngor kupita kichano tachi manya kaide una nyororo
na bori chikura chia manyaroro ka 2017 ngaba namba ibere no mate namba ibere no monto we school no monto mungaini aise ko sumu bia na bako so number 1 Ronald no musani one na ndio asomete nere garenge headboy yane ndo buraibu aibu ari ngobia pole Ronald nyasaye tikago isane bia mora asante sana abantu baminto nonye toramabe nabakwanira imbuya mure tindiko irada gacheino omwaigwa etimu erie goro kumatoke nkorigia robo governor twaganire ebinto gocha bona mwaigwa aki nande muroche ngaka bindi akanandi kinsa jirito gukoro gochari ere egasi bono mwari gutwanjira tukwane nganemo egere turute tainga ntori ko kwana siasa inche representative ya bakorwa amana bapasta batene ina kanga aya aya leta kaya bapasta ingot umoko gen bwana karuchi best tiga mangana amange halo basi Bwana Yesu asifiwe. Aba pastor baito bona mwatene nirega ntune timu yo mugambe yo ku Charles chwe ya Matoke oyino mwana Kristoba Matoke oyo kabairo manne bwa balimu kusi ko liyare kerokyo bugavana no musani bwe family ye akimo gwanja bona tuwa matebe na ino momoigwe elia kabere ebago teba ngatari size yesese asesegi kolende segi me yesese asesegi tari asenge njonga akamulake karagake momuronero gochikobe gavana yetu ya Kisii County onero ngori yetu tigato rurende letogotera Totero kukurikira se program niona pamani kama shwari, alafu tumalizie hapo kama wachungaji. Niona pamani kama shwari, hao niona hapo shida, kwa mambo yote ni salama rohoni mwa salama yes ni salama rohoni mwangu, ingawa shetani atanitesa nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu, salama yeye ni salama rohoni mwangu, dhambi zangu zote zimesinusu, zimewekwa msalabani, uzana yake ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, yeye ni salama rohoni mwangu. Asante ase tokorega maoka wa pastor kiara na bange tole ntigero yo minto Washington no pastor bosonga turetere omoge yo gotokwana litukolia rero my brother Washington choba kwaniga no pastor okisi turetero. Bwana Yesu asifiwe. Hebu wote katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikujua kwamba wanasiasa wanaomba nafasi wasungumze ndio waende wasisikie neno la Mungu. Hiyo ni bahati mbaya sana. Mimi ni mrefu, kuna mhubiri atakuja kusimama juu. Viongozi wale wamebaki, nyinyi ni wabaraka sana. Kama unataka uongozi wowote na unaweka Mungu kando,
tunaomba usichukue abana bo bairiro bugambi bagutosiegera chikanisa bana guturama abantu be kanisa na inutakona kwa amasiasi chikura ka abantu banje tomonene chikura omonene yesa bakwe. Brigadier Pole, Brigadier alisoma Cardinal Otunga na mimi nilisoma pale, alisoma kwetu Itiba Academy. Ni rafiki wetu wa karibu sana, tunapokuwa na shida kwetu huja. Hata nimeona mkewe ndugu yangu ameimba hapa na amekuwa akikuja hapa, inamaanisha ni mtu wa watu. Christine, pole sana. I know how it hurts. Wale wanafanya kazi na Christine mumekuwa wa muhimu sana. Hamukupewa nafasi ya kutosha, lakini nyinyi ni wa muhimu. Yule landlord mahali Brigadier naka asante kwa kumpatia ruhusa akae miezi miwili kwa nyumba yako. Vile vile Brigadier nakuletea rambirambi sa Pastor Eric Opingo. Vile vile ninakuletea sa Pastor Arita ambaye pia amepatwa na matanga, angeweza kufika. Wacha Mungu wa rehema na neema atoshe hii familia. Wamekuombea upate watoto 10, mimi sitakuombea 10. Enda upate mapacha wawili tu, unyamase bwana. Masomo ni kazi. Bwana akubariki sana. Obe ngoro kumomanyi oyo bwando nindenga itibo ankorandi Nairobi Kibera onye kole Nairobi otabwati asokora enda Jumapili injuto saa sima monaye omone nago sisini. Bwana asifiwe. Abakwani ya somo nene mbiyamule. Rero tuomera naiga sengencho yo mwana Miles ya Timokire mwana Ronald amo na Christine na toko basabiranga Nyasaye tiga baremye byamona se bali mwensi mwachire bali mwakwanire na chinse chigabono ko tutagete tonyora libaga toigweringana lya Nyasaye na buna master of ceremony aika ko bana ani namanyete ngo murandi acha konyora chinsa chinke mono so ebintu nawo bikoba murandi oitorero Reverend Cornelius Kiriama tigache no pastor bwe kanisa ya Getare na inche morara nkorokwa Ronald na Christine omwana Miles no mwana olio ndomoke no bare members wa Kisi Town PAG na ande no nyabara wa members bwe kanisa ya Itibonge. Karibu sana Reverend Kiriama. Hallelujah. Inua mkono juu na mnaisema amen. Bwana asifiwe. Na kimwaro saiga sengenja bagambi baenda. Mokianga maboko iga somo nene. If you love the Lord, just wave your hand on here. Inua mkono juu na mnaisema amen. God is good and all the time. Wow, amen, amen, amen. Ronald ni rafiki yangu na baba yake rafiki yangu kabisa. Poleni, poleni, Bwana awatie moyo. I can see marafiki zangu tuliosoma pamoja, Reverend Lawrence Washington, Sister Leah, God bless you so much. Na wachungaji wengi hapa. Mimi naitwa Reverend Cornelius Kiriama Momanyi Seiton Kianu Ngwalia, lakini gondo morandia ase kanisa ya Getare PAG pale Kisi Town. Na nashukuru kupata nafasi yogo terenaga iga komoto ya Nyasaye na kubaremia baminto. Amen. Hallelujah. Si tuko tayari kubarikiwa? Hebu inua mikono yako miwili namna hii. Hallelujah. Just lift up your hands before the Lord. Katika jina la Yesu. Nataka tumuite Bwana kwa njia ya wimbo huu. Na utabarikiwa in the name of Jesus. Inua juu kabisa. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana. Inua mikono mwambie Mesia, angalia Bwana. Angalia Bwana. Inua mikono mwambie Mesia, angalia Bwana. Angalia Bwana. Pasa sauti yako mwambie Mesia,
Angalia Bwana, 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 angalia inua sauti yako sema, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia, shugusha mikono yako sema, angalia Bwana, angalie jamii, angalia, usinyamaze, mwambie yawe, angalia Bwana, unayabadilisha mambo, angalia Bwana, angalia yawe, angalia usinyamaze, mwambie Bwana, angalia Bwana, inua watu wako, angalia kila moja inua mikono sema, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia shuka uponye wagonjwa wote, angalia wewe ni Alfa na Omega, angalia Bwana, angalia Baba, angalia Bwana, angalia Yawe, angalia Mesia unaweza yote, angalia Bwana, kila moja sema tena, angalia umeinuliwa zaidi ya mawingu Baba, angalia nyenyekea miguuni pako, angalia Bwana, wewe ni Simba wa Yuda, angalia angalia Yawe, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia badilisha mambo yote, angalia Bwana, waliojiinua, angalia Bwana, Yesu tunasema, angalia angalia Bwana, angalia usinyamaze, mwambie, angalia angalia Bwana, angalia hatutaki maafa tena, angalia Bwana, jamii yao na inua, angalia Bwana, inua mikono, angalia Bwana, inua mikono sema, angalia angalia Yawe, angalia Yesu, wewe ni Simba wa Yuda twasema, nasema angalia Baba, weka mikono yako juu namna hii katika jina la Yesu, mwambie ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, nakusikia sauti ya watu wanaimba, come on, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe unaweza, ni wewe naomba, ni wewe Baba, unayainua, ni wewe Bwana, ni wewe Simba wa Yuda, nisaidie kuimba watu wa Mungu, haleluya, haleluya, usinyamaze, sema ni wewe Bwana, ni wewe Simba wa Yuda, ni wewe, ni wewe Bwana, haleluya, haleluya, ni wewe Bwana, inua mikono yako, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni yeye peke yake, haleluya, asante, ni wewe Bwana, inua mikono yako, mwambie ni wewe Bwana, unatosha, haleluya. Just lift up your hands and say thank you Jesus. Motabi nyasaye mbia mono, mwambie unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza. You can speak one or two words concerning this family. Mwambie Bwana nikumbuke, unisaidie Bwana, unitawale katika jina la Yesu. We thank you Lord, we love you God, we love you Jesus. You are the only God who can comfort this family. You are Jehovah. You are great and awesome. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Baba katika jina la Yesu.
Tata seria dalia Yesu. Tunakuinua, tunakupenda. Twakoimokera igoro twagwanchire. Katika majira haya tunasema wewe ni Mungu. Asebire bitwatebira Nyasaye. Kwa muda mfupi naomba Bwana ukanene na umati huu. Asebire bikena asabiro kwa neno mugando. Nena na huyu dada. Kwana no mongino. Nena na jamii hii. Kwana n'abantu bonse. Nena na watu wako waliosubiria mpaka mwisho. Kwana n'abantu babaremera iri bakomo. Geusa magumu yawe rahisi. Onchora makongu abamoro. Katika jina la Yesu. Aserie dala Yesu. Kila roho ya kutufunga tumekataa. Kero moikabu gotosi batwangira. Roho ya uoga na misukosuko tumekataa. Moikabu obwoba na mechandende yonse twakani. Tunakupatia nafasi. Twakoire libaga. Unene na maisha yetu. Okwana na magimaito. Maana wewe ndiye peke yake. Ekiagana naye bweka. Uliye na nguvu ya kutusaidia. Nokobwa kwa tokonya. Hallelujah. Hallelujah. Utubariki mpaka mwisho. Otoseseni bako kwa jina la Yesu. Aseria dala Yesu. Na kila mmoja aseme amen. Akero yo mate bamina. Pigie Bwana makofi mazuri tafadhali. Akela Yesu chinkobi chingia. Nimebarikiwa kusimama katika matanga haya. Na sasa ni wego tenenasa matanga haya. Niliposikia huyu mtoto ambaye nilika ya mtoto wangu kijana wa mwisho. Ekero na iwetengo mwana yonke golikio mwana ono makogoti. Ameaga, nilistuka ndani ya moyo lakini kasema all things work for good. Okule nkego lakini ngatebange bintu byonse nigo bigokoleka asabuya. Inua mkono sema amen. Imokioko bakote bamina. Hata wakati mtu amekufa all things work for good. Nonyene kero monta kwete bintu byonse bigokoleka asabuya. Kwake Mungu hakuna kustuka. Asomo nene kwegosa tikoyo. Nataka niwaletee neno la Mungu fupi. Niliketi nikawaza juu ya neno hili. Bwana akanibariki kulinena katika mkutano huu. Tulikutana na Ronald akiwa form 3, form 2 hapa akiwa kijana wa mission kule Masakwe. Tukaomba na kila wakati nampata naona kabisa anachangamka. Nataka nisome kitabu cha Exodus 14. Mstari wa 13. Inasema na Musa akawaambia watu. Musa akabatebya abantu. Musiogope, musimame imara. Mobaise kobo amotenene bokongo. Maana wale wa Misri mliowaona leo. Ekiagara ba Misri abamorocherero. Musiogope, musimame imara. Mobo amotenene bokongo. Maana Mungu atawaletea ukombozi. Ekiagara Nyasaye nabaletera kobori. Siku ya leo. Litukolia leo. Kwa kuwa wa Misri mliowaona. Asenge njaba Misri abamoroche. Amutaenda kwaona tena. Timoko barora nainde. Kwa kuwa Bwana atawapigania. Ekiagero monene nabaruwanirire. Si watu waseme amen. Abantu bateba amina. Kwa kuwa Bwana atawapigania. Ekiagero monene nabaruwanirire. Ninyi tu musimame wima. Inue motenene bokongo. Hallelujah. Hallelujah. Ninyi tu musimame wima. Inue motenene bokongo. Alafu 15 inasema. 15 goteba. Na Mungu akanena na Musa. Omonene agakwana na Musa. Kwa nini unalia kwangu mimi? Ningiye kogera ukolera asende nje. Ambia Waisraeli waendelee mbele. Tebiye Abaisraeli bagenderere gosuka bosyo. Inua fimbo yako ambayo uko nayo kwa mkono. Imokie nyimbe yobwate kobako. Ukaigoganye bahari. Akamachatanene na wana wa Israeli watapita katikati kama nchi kavu. Na abana ba Israeli mbaete gati bunense nyomo. Nitafanya mioyo wa Misri kuwa migumu. Ninkole emioyo y'aba Misri kobe mekomo. Nao watawafuata nyuma. Na barabumba batunye korumagega. Lakini nitajipatia utukufu. Kulende ninye ogosika. Kwa kuwashinda Farao na magari yake. Asoko bwa Farao n'ekigali kyaye. Na watu wote na wa Misri wote watajua. Na Abamisiri bonsi mbamanye ya kwamba mimi ni Mungu. Nga inche Nyasaye. Nitakapojipatia utukufu. Ekero nde obonene. Inua mikono sema amen. Imokia amaboko teba amina. Siku ya leo nataka kunena juu ya Mungu anayetupigania. Litukolia lero ntaete gukwana igoro ya Nyasaye ogoturwanirira. Kwa muda mchache sana I want to speak about the Lord who fights for us. Asebire bikenda ete gukwana igoro ya Nyasaye ogoturwanirira. Nilipokuwa nasoma lile neno. Ekero nale gosoma lile neno. Niliunganisha na kitabu cha Zaburi
124 nigo nabwata nine gitabu gya Zaburi 124 inasema kama si Bwana egoteba ng'onyo monene atarengese moya itu katika upande wetu onyo monene atarengese moya itu adui walipotuinukia ekera ababisa batuimukirete wangelitumeza tukiwa hai anga nigo batumirete tuli moyo alafu inasema na ashukuriwe Bwana egoteba ng'aba kwa monene ambaye hajatutoa kuwa mawindo ya meno yao oyuo torusetie korwasa mainabo nafsi zetu zimeokoka nemioyo yaito yatolekire inua mikono sema amen imukie maboko teba amina kanibariki sana omongana yaganseseri na ili uelewe vizuri elindo igubuya hawa Waisraeli waliteseka kwa mikono ya adui Abaisraeli abe bachandegeta asa maboko y'ababisa 430 kwenda mbele ase miaka 430 wakiwa katika kazi ngumu baraseme chande meko wakiwa wanasumbuka bachandegete lakini wakiwa wanalia kolendekero barekorera the Bible says God heard them Biblia gotebanga Nyasaye ariko igwekerero kyabo ya kwamba Mungu usikia kilio chako eyuwe minetinga Nyasaye ko igwekerero kyabo kama hujaona akikusaidia saa hii onye tolaraka okonya bono iga is on the way coming incherale gocha inua mikono sema amen imokia maboko teba amina the Lord is on the way coming omonene no ale nchere gocha for your rescue elinda jago kobori in Jesus name aseri edala Yesu hallelujah hallelujah shida zinaweza chacha emechando na bikobucha the Lord is on the way olendo monene ncherale coming for your rescue agocha kokokonya wakati wa Israeli wanateseka upande ule ekera Waisraeli bachandegeta seme anainua Musa omonene akamwimu kimusa katika njia ya kulelewa kwa nyumba ya Farao asenchera yokolendwa na kolerwa ase nyumba ya Farao kwenda changwani akairwa ali aseroro wakati anachunga mifugo ekera kolenda etugo Biblia inasema Mungu anamunenea Biblia goteba Nyasaye komukwanira ya kwamba watoto wangu wamesumbuka inga abana bane bachandekire kuna mtu ameimba juzi akasema Mungu atatuma Msamaria omuntu narotera agatebanga Nyasaye natuma Msamaria saa ile unalia hapa niliyokolera God is preparing somebody somewhere Nyasaye nagendete kwariga niyo muntu asegete your own rescue elindaje kogotoria inua mikono sema amen imokia amaboko teba amina nataka unipatie mawazo yako dagetonge birengereri byao hakuna mtu alikuwa anajua Musa anakuja kuokoa Israeli muntu tayo manyete nga Musa mojale gotoria Abaisraeli kwa mawindoni kule nigare ngaja soboso anamuandaa nigare komorosia ya kwamba kilio cha watoto wangu kimenifikia ingekerero ky'abana bana kyangikeye nami nataka uende uwatoe mahali aiche nintagetoge barusio haleluya haleluya Mungu anaandaa mtu omonene akorosio ambaye ako njiani olenchera kuja kukubeba kutoka mahali uliko ocha gokorusia sole while we were sinners ekero twarenga abajabibe Mungu akamwandaa Kristo omonene akamwaliga Yesu kututoa agacha gotorusia tulikuwa tunateseka ase twale kuchandika inua mikono sema amen imokia maboko teba amina usikilize kidogo hivi datonyi gwakeiga sema na Musa akainuliwa agakwana na Musa akina mambo mengi nyuma ya magana make akafika nchi ya Misri agaikenza ya Misri akakutana na Farao akaumena na Farao sitaki niongee maneno hayo mengi sindaiti kukwana magana hayo akafanya kichwa kwa kigumu Farao akomye bigoti no moyo Mungu akasema omonene agakwana ni Mungu inche no monene akamugonga na mapigo 9 akamuaka no bwaka kianga akasema imetosha Farao agateba ya Israeli acha niachilia wana wa Mungu waende gigantiga abana ba Nyasaye bagende mikono sema amen imokia maboko teba amina nitabiri katika uwanja huu dagete koba nasegetieke ya kwamba hata kama kuna watu wanatushikilia nonya abantu batubwatete hata kama kuna mtu anashikilia baraka zako nonya umuntu gatareta maseseni kuna mtu anakutesa nonya umuntu gako kuchanga Mungu anaachilia mapigo omonene agotiga makwa katika nyumba zao na jamii zao ase chinka chabo n'abantu babo watasalenda mpaka batige waliochukua picha wakaweka kwenye tunyungu alibairete bicha bakaweka sejo hizi vitu zimetusumbua bagatebonge byatuchanga waliochukua nguo wakafunga wakasema you'll never go anywhere abairete changa bagasiba bagateba tokogenderera omonene ababukanye taachilia bakababwatoke kwa mikono sema amen imokia maboko teba amina usifikirie maadui wako na amani mokaranga babisambale momolembe suffering yaya nigo bakuchandeka wanateseka bagenderete kuchandeka wale wanaroga wengine alibakoroga abandi not in peace babwati molembe kwa sababu kutoka uwanja huu korwasegetieke tunaachilia moto twatokira omuliro tunaachilia fire twabwatokira omuliro inua mikono sema amen imobakia amaboko tabamina sarende baka batige sema tumefunga huyu mtoto vya kutosha atebe twasibira omwana wa Isirayeli
uachilie. oikatomo tiga Inua bono mikono sema haleluya. mokia maboko teba haleluya. Haleluya. Biblia inasema huyo Farao. Biblia goteba Farao Akaachilia wana wa Mungu. agatiga bana bomonene. Wakaanza safari. Bagachake sabari. Wakaanza safari. Bagachake sabari. Ukia jirani yako mwambie safari sio rahisi. Onjokero imara kama matabi ya sabari teria ngororo. Na kibono kile teigae. Mwambie safari sio rahisi. Safari si rahisi. Matabi ya sabari teria ngororo. Haleluya. Haleluya. Vile mnakaa hivyo. Una moikaranse teiga. Safari itakuwa rahisi. Sabari teri rahisi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo jamii. Asenkeyo. Safari itakuwa rahisi. Ororendo ndoli rahisi. Kuwa na mawimbi na msukosuko. Emechando na magana naro. Lakini Mungu amesimama. Kolendo maneno temenile. Kwa mikono sema amen. Mokia maboko teba amina. Ukiona na tuanga injili hapa. Koroche tokolandia. Safari itakuwa rahisi. Sabari teba rahisi. Kuwa na mawimbi na misukosuko. Omena ninonoba kongu ni mechando. Biblia inasema. Lakini Biblia goteba. Mungu anasema tuendelee mbele. Omonene agoteba tokusuka bosyo. Tusimame wima. Totenene bakongu. Na tuendelee mbele. Na inde togende bosyo. Tusiende nyuma. Togende maega. Tuendelee mbele. Togende bosyo. Inua mikono sema amen. Imokia maboko teba amina. Tunaishi wakati mgumu. Nigo tomenye tebile bikosi. Juzi nimeona mshirika mwingine akisherekea. Wango igana arora omukristo gakogoka. Mkristo mwingine. Omukristo. Anasema makanisa imefungwa. Abadanga chikanisa chiasia kitu. Hata wote tupumzike. Tigato timoke. Unashangaa huyu mtu alikuwa anabeba magunia kanisani. Wakumi ngo monto wale koma kulichimunia kanisa. Anapumzika kutoka vitu gani? Na seki ago timoka kurwa sebito. Wala wajajua. Bali bataramanya. Ya kwamba kuabudu ni jambo la maana. Ngago sasi manege ndokenge. We worship. Nigo togo sasi. Tunampatia shetani shida. Etoko abiri cheme chando. Halo. Halo. Biblia inasema Musa. Biblia goteba Musa. Akaendelea na wana wa Mungu. Akagendelea na bana ba Nyasaye. Biblia inasema wakafika mahali. Biblia goteba bagaikasegete. Kwa sababu ya muda wakafika mahali. Asenge njo ya biro bagaikasegete. Nataka kuleta neno la Bwana. Ndio kuleta neno la Bwana. Wakapata kuna bahari ya Shamu. Bakanyore nyanchanero embalini. Kuna kizuizi mbele. Ebitango mbile bosyo. Alafu nyuma yao. Malgaga yabo. Kuna kizuizi. Bakanyora ewa bisambaro. Majeshi yanakuja. Ababisa niko bakurupaga. Upande huu na upande huu. Ensemeye na ensemeye. Ni milima mirefu. Nebitinwa bitumbe. Watakimbia. Mbabwati asema tamagochi. Wakamulilia Musa wakasema. Bakalera Musa bagateba. Mbona ulituleta hapa? Ninki watolentaleta. Wakati ambao wanalia. Ekero bakolera. Mungu alikuwa ameweka maneno kwenye kinywa. Omonene konyobekira mangana asomonwa. Mtumishi wa Mungu. Womosombo Nyasaye. Haleluya. Haleluya. Hapa hatujaona Musa akiomba. Antola Musa kagosaba. Musa anaomba nyuma kidogo. Musa agosaba magegake. Mbele. Bosyo. Anatoa maneno kama kiongozi. Akorwa mangana buno morai. Inua mikono namna hii. Imokia maboko iga. Ndio kiongozi. Ayo no morai. Lazima uwe na maneno. Omorai go ikatwara magana. Nakwambia watu hata kabla ulie. Otebia bantu tararira. Haleluya. Haleluya. Mwanaume ukiwa kwa nyumba. Omosaja kole nyumba. Lazima uwe na maneno. Takotwara magana. Nakwambia jamii yako. Otebia nkaya. Hata kabla hujaenda kuomba Mungu. Onye toraenda gosaba. You must have something. Oikotwara gento. Musa aliambia watu msiogope. Musa agatebia abantu timobo. Misri munaona leo. Aba Misri abamoroje lero. Timoko barora naende. Mungu akana wapigania. Ekiagera Nyasaye ngo barwanirira. Sasa anaenda kulia. Bono nkwenda alekolera. Anasema Mungu ngawa nimewaambia. Agoteba monono na batebiri. Hawa watu wataturudisha mahali tulikuwa. Abantu aba babaise kutuirania situarenge. Wananena 15. Abu no Nyasaye gokwana. Mwambia why are you crying out to me? Akamubori nkyukondera. Tell the Israelites to march on. Agateba motebi abaisiraeli basuke bosyo. Masha kimya. Bakire. Endelea mbele. Bagende bosyo. Wewe inua fimbo. Ayimo kenyimbo. Uyapige maji. Akamache. Na kutakuwa na barabara. Ne para ne toke. Inua mkono wako namna hii sana. Imokioko bogoteba bina. Nimekuja na neno kwa jamii hii. Achira nelinga na senkeye. Ingawa kumekuwa na jambo la kurusha uoga. Onyeme chando ya chile ya ratulobwoba. Kuna uoga ambao shetani amerusha kwa jamii. Obwoba morobire chakire nenkeye. Nataka niambie na mtu ambaye anakaa ananisikiliza. Tego kwana no muntu ontagarati. Ya kwamba wale wa Misri ambao unaona leo. Ngaba Misri abachandi bali uroche. Utaenda kuwaona tena. Tolikogenda kobarola naende. To prophesy to this family. Tagete kobanere familia ye. Kwamba ile kifo mumeona leo. Ama kweli alimwarolile leo. Sitaenda kurudi tena. Bali koirana naende. The Lord is going to bless you. Ekiagero monene nkwenda kubasesenia. Mungu anamaliza. Omonene ngokorale. Safari moja. Esabari yemo. Wakati ambao tumeamua
tunasonga mbele. Nigo tuanachire kinago sikobosio. Tunasonga mbele kufanya nini? Ingi tugo karabosio. Na nini kitatusaidia tusonge? Ingi kago tokonya tosuke. Nasema Musa aliambiwa. Biblia inasema Musa akatebiwa. Waendelee mbele. Abatebi bagendelee bosio. Waendelee mbele kwa njia ya kumtumainia Mungu. Bagendelee bosio soko masemelio monene. Waendelee mbele kwa njia ya kumuomba Mungu. Bagendelee bosio soko saba. Mpaka wataona maadui zao wameshindwa. Baka barora babisa baba babu. Nimekuja kuambia mlioketi hapa. Achira batebi bali maisha haya yako na misukosuko. Sabari nene na maana. Magonjwa ndio yametuzunguka. Abisa batonjo kana nile. Alikuwa ananiambia pasa tutafanya namna gani? Leo ndale komoli basta na kitokora. Bwana atatupigania. Kama tebi Nyasaye na torwanelele. God is going to fight for us. Omonene ngo torwanelele. So trust upon the Lord. Bali bamoseme ile omonene. Isaiah 3:10 inasema. Isaiah 3:10 bateo. Tell the righteous. Tebi abanyaboronge. Shall be well. Amangana na abamayasha bale. Wale wanaomwangalia Mungu. Bali bamoseme ile omonene. Wale wanaonitumainia mimi. Bali bantaga mairenche. Kuwa vyema kwa. Ebe buyasha bale. Hata wakati tumefunika midomo. Onyene karotu atumire menwa. Wenye haki. Tebi abanyaboronge. Kuwa vyema. Amangana na abamayasha bale. Hawa Misri tunaona leo. Aba Misri abatoroche. Tutaenda kuona tena. Toko barora naende. Kuna mambo Mungu anamaliza leo. Amangana na Nyasaye kola leo. Hata vile mnakaa namna hii. Onye muna mwikara striga. Mtu anatoka kwa uwanja huu. Omonto naro korua. Ule ugonjwa ambao umekusumbua. Oborwaino bali bwako chandi. Utaishia hapa kwa jina la Yesu. Okora na asili ya Yesu. Uona tena. Toko barora naende. Maana Mungu amesababisha. Ekiagera maneno galile. Ukae mahali hapa. Oikaransa. Listen to me. Tegerole. Kuna maneno matatu Mungu anataka. Amangana na tatu Nyasaye. Namba yali tanga. Usiogope. Tibuobo. Ambia jirani yako usiogope. Ebyo imara kama tibuobo. Uoga sio wa Mungu. Obuoba tali bwa Nyasaye. Uoga ni wa Shetani. Obuoba no bwabirecha. And the devil wants to cripple you. Ekero birecha taita komeka ise. Uoga. Akora tobuoba. But if you be strong. Lakini zote na bako. God will fight for you. Nyasaye akokorwanelera. Nataka watu wajasiri. Nyasaye taita banta balemu. Chini ya neno la ujasiri. Abwato kirelinga na balemu. Asenkeye. Kwamba watakapokuwa wanaendelea. Ingekero moragendelera. Kuna njia inafunguka. Enchera nele koigoka. Kuna watoto wanakuja. Abana mbale bagocha. Kuna baraka zinakuja. Kama sasa ni nalagocha. Glory and honor of the name of God. Aseria na Yesu. Wale wa Misri tunaona leo. Aba Misri bali toroche lero. Tutaenda kuona tena. Toko barora naende. Kuna vitu tulikuwa tunaona zamani. Ebintu mbile twale kolola kale. Tulikuwa tunashangaa watu tutakuja kufikia hili. Twale go kumingeke na ntuntu twale lili. Tutakufaa kiatu lini? Ndio na bekeke koroto. Tutakuja kukaa namna hii lini? Etorabega bakali. Lakini kwa majira ya Bwana katika kuendelea. Lakini asebiro byo monene. Ameleta zile vitu. Omonene oletire bintu bibyo. Vitu Mungu ameweka kwa mikono yetu. Ebintu mbile monene abekira sama bakaitu. Kuwa nayo. Nkwa bwate. God will make a way. Omonene naro shikira. What you want is to press on. Ege ntota keire no kwenda bosio. Kumtumainia Bwana. Akomosomeri Nyasaye. Hallelujah. Hallelujah. Uendelee mbele kwa jina la Yesu. Endera bosio aseria na Yesu. Akokaa pale na kana sema. Omongena naro kala salio gotema. Hapa nimeteseka. Pastor gana achane kile. Nafikiria kurudi mahali nilikuwa. Tete koira na senare. Jehova anasema jioni ya leo. Omona naro teba yamarobe. Usirudi mahali ulikuwa. Koira na se kwale. Songa mbele kwa jina la Yesu. Suka bosio aseria na Yesu. Songa mbele na wokovu wako. Suka bosio no kwegena. Songa mbele na kumtumainia. Suka bosio na komosomeri. Kwa sababu wa Misri ambao unaona leo. Ekiagera ba Misri orote lero. Utaenda kuwaona tena. Toko barora naende. Inua mikono yenu sema amen. Mokia mabaka inote ba mina. Na mwisho ambao naenda kuzingatia. Lingana liyo moyo ngo kwana. Bwana aliweka ndani ya moyo wangu. Eliyo manena begeta somo yoni. Inasema. Biblia loteba. Aliwaambia wale wa Misri ambao mnaona leo. Akabatebia ba Misri abamoroche. Utaenda kuwaona tena. Timoko barora naende. Lakini nitafanya mioyo ya wa Misri. Kolende ninkole mioyo ya ba Misri. Iwe migumu. Ebe mekongu. Iwe migumu. Ebe mekongu. Na wao watawafuata nyuma. Na barobwo mbabatunyane korumagega. Karandi gari gochaga. Hebu niangalie hapa. Shetani taliko kumoyo. Shetani akati tamaa. Iliwa sasa nini we? Wakati ule umebarikiwa. Ande no ale magega. Atakufuata nyuma. Ayano nyweto mongino we. Unanisikiza mama? Lilikuwa golile ng'ombe kabisa huko ngusama bere. Wakati umenunua ng'ombe unakunywa maziwa. Analeta ugonjwa. Goso mekono gete yacha botuko. Kuna mikozi inayotokea usiku. Kuna watu wanakalia ng'ombe kama pikipiki. Ili maziwa yasiendelee. Huyo ni shetani. Akati tamaa. Lakini nataka niwaambie namna hii. Kole nenda matebiga. Ile shetani akufangi moyo. Kuna vile chata liko kwa moyo. Sisi ndio tunafaa kwenda
mbele zaidi. Ni tututakaire konde bosimono. Baba kongu. Tukue watu hodari. Na siji nyumba chaito. Tukae katika nyumba zetu. Yakiwa magumu. Akera magana makongu. Announce to the devil. Otangase birecha. I will never go past. Omotenga tinkoirana. Espresso. Oikangende bosio. In the name of Jesus. Aseria dale ya Yesu. Siku ingine nikihubiri mahali. Litukolinde kinkolandi asegete. Nikaachilia gospel sana. Inkalandi mono. Baka mama mmoja akaanza kusema no. Omogino yo magateba yaya. I am going to kill them. Kogendande kobaita. Hiyo ni mapepo sasa yameinuka. Ebirecha bigokwana bono. I am going to kill them. Agateba kondande kobaita. I'm tired. Na arosire. Nami nikamwekelea mkono. Akamubekera okoboko. Nikasema wewe pepo. Ingateba yekerecha. Unayana kutoka nani? Ogokwana korume omogino. Uondoke. Onganye. Yule mama karuka akaanguka pale chini. Mogino liagatuma kahuza. Kaanza kutembea ulimi umetoka nje. Agaanza kutara kasoga tiolo meme. Ni maroho ya kufa. Kama nyenye emeikaya kweli. Emeikaya jisumu. Maroho za shetani za manyoka. Emeikaya chingiti yebire. Baada ya kumwombea mpaka akarudi kuwa sawa. Ekero tuwa musabera bakakababuya. Akarudi kwenye bagi yake. Akaira na sarenge. Akavuta sumu. Akalete sumu. Akasema pastor, I was going to kill all of my 4 children. Pastor nalikwenda kuita bana bonsi. Bwana aliniacha. Omosacha antiga. Akaenda akaniachia madeni. Akagenda akantigera madeni. Nyanganywa mpaka kitanda. Na uli lubake kitanda. Na hata saa hii sina mbele wala nyuma. Onyembono egatimbwa atibosi kosemaiga. Mama yangu walikufa. Abantu bana bakule. Akaamua aenda auwe watoto. Akanacheki inaenda itabana. Achimalizie. Nereite. Nami nikamwambia. Era kamotebi. Muujiza wako unaanzia hapa leo. Ege koneke kuchakira leo. I'm talking right now. Unango kwana iga. Wale watoto wako hai. Abana bali moyo bale. Yule mama ako hai. Bongino limo yale. Asomo sacha achiete. Omona na achiete akamoirani. Nabona gane familia ne chinguru. Familia tenaine. Familia gosukabosyo. Date nkole nango tabiga. Aba Misiri bali orocherero. Bali bakobwatire bagochandete. Batatage tiosukabosyo. Batage bana basome. Omonene nko bakolale. Omonene nko bakolale. Agateba nintiga babatunyane. Elinde bege na nimba buwe. Hebu niangalia nikwambie. Ndigere lyango tebiye. It's God who's going to fight your enemies. Inya sayo korwania babisaba. Anasema amen. Mokyo bakoteba amina. Korwania babisaba. Mungu atapiga maadui. Hao wachawi Bwana atawapiga. Hao watu wanaofunga watu. Niliombea mtu mwingine. Akaniletea box kubwa. Ukapata kiatu ndani. Solo ya kiatu. Imefungwa na maunga. Esibile nobosie. Akasema pastor. Abata pastor. Huyu jamaa wenye kiatu hii. Omanyene gekoro tete. Alikuwa ni mwalimu. Alengo mwalimu. Very organized. Buye bangete. Ana dress vizuri. Akwe bayibuya. Lakini tukaweka kikao. Kolende tokaikara. Tukasema. Tukateba. Hata wifi kiatu tena. Takomeka gekoro tona hivi. Anaenda kaburini. Tako chile mbele. Sikia nikwambie. Tena lango tebi. Teacher died a miserable death. Omo sacha akakuwa kibobo. Kwa sababu. Asengenjo. Mtu ambaye amefunga. Omonto sibete. Mtu wa Mungu anasaidia watoto. Omonto nyasaye kokonya bana. Ababisambaro. God says. Biblia yoteba. I am going to fight. Kogendande kobarwani. Ababisabao. Inua mikono sema amen. Imokia maboko teba amina. Mungu atawapiga. Paka watasalenda. Kwa jina la Yesu. Wapiga baraseria dala Yesu. Ile tarehe ijafika. Ebiro bitaraika. Mungu atakuwa na washughulikia. Omonene nko bakolia lemeremo. Wale wa Misri wakatoka nyuma. Ate baba Misri bakarumaira. Njia ndio hii. Enchera nereye. Njia ndio hii. Enchera nereye. Mungu alikuwa amefikisha Waisraeli mbele. Omonene konyokiria abaisraeli bose. Wamefika ngambo hii. Bagaike mumbelia. Biblia inasema. Biblia goteba. Wao wakaingia ndani ya maji. Barabu bagasoime ya maji. Usome hayo maneno. Genda mosoma manganayo. Wafika ndani ya maji. Ekero baikime ya maji. Maandiko inasema. Amarika goteba. Mungu akamwambia Musa. Omonene akamwambia Musa. Fimbo yako. Enyimbo yao. Nataka ifanye kazi. Nageteka lemeremo. Hallelujah. Hallelujah. Akamwambia nua fimbo yako. Amatebi mokie nyimbo yao. Tena nyosha hayo maji. Akamajayo. Na wale wa Misri. Na ba Misri. Magari yao yalikuwa yameharibika. Chigari chaba kwenye chasala. Magurudumu ya farasi. Chitairi chenji farasi. Zile vitu walikuwa wanavuta. Ebintu bilibale gotumeka. Wakaanza kufunga. Bakaanza kusiba. Hawajui time yao imeenda. Bamanye tinga
Biblia inasema balikagoteba baada ya kufungua matairi zao ekero bayisibora chitairi chabo Mungu amenena na Musa omaneno kwanire na Musa amewa confuse obatantaniri tiandara bateyo ngwanyasa wacha niwaambie watu wa Mungu muntu teyo kujigosoa senjera nyasa atire hakuna mtu atakayeingia kwa barabara ambayo Mungu ameifanya familia ibu natogosaba lero ile jamii tutakaoambia leo makweli teyaso bugima bwabo hakuna mauti pale enchera yatekire nyiraro kwa sababu barabara mpya imetengenezwa. Inua mikono namna hii. Imokia maboko iga. Inua mikono namna hii. Imokia maboko. Onyo mubisha karo. Ikiwa kuna adui atakaye jaribu kuingia katika barabara ya watoto wa Mungu, yale maji yatarudiana. Oh, maji yatarudiana. Hayawapata wakiwa mlima. Wengine wamefua nguo. Yale maji yatarudiana. Maandiko yanasema wakati maji yalirudiana, hakuna aliyetoroka, hakuna aliyependa. Halo, wote waliangamia kwa sababu walipita njia ya watumishi wa Mungu. Mungu ananiambia leo Isaya 41 anasema usiogope, mimi niko pamoja nawe, mimi ni Mungu wako, nitakusaidia, nitakupigania, nitakubeba na mkono wangu wenye nguvu. Anaongeza anasema wanaopishana na wewe hautaenda kuwaona tena, ukiwatafuta hautawaona tena. I want to announce as a man of God, anybody seated here at the sound of my voice, kama kuna neno lilikuwa linakuandama, Mungu anashukua ushukani. If you cooperate with God, with God, the God will fight for you. Atamaliza maadui katika jina la Yesu. Kuna mambo lazima ufanye ndio Mungu akupiganie. Mwanaume anaitwa Hezekia, alipoambiwa ya kwamba you are going to die, injili hapa, alipoambiwa you are going to die, Biblia inasema aligeuka akaangalia ukuta. Second Kings chapter 20 verse 1 kuendelea. 21 kuendelea. 21 kuendelea. Akageuka akaangalia ukuta. Akasema Bwana kumbuka. Nimetembea na wewe. Oh God remember. Ayengiora nyori nyasaze getie. Wewe utamkumbusha nini katika uwanja huu? Ni nini utakayomkumbusha Bwana? Remember. Ikumbuka. The way I have stood with you. Vile nimekuwa na wewe. Mungu akamwambia Isaya rudi. Mwambie ya kwamba nimesikia. Sasa nitaponya maisha yake na nitamwongeza miaka 15. God is going to fight for you. Also when you cooperate with him, serve him and give to his work, and join the service of God. Today he will fight for you. How many of you today wanasema Mungu nataka unipiganie? Kuna watu wako hapa na wamefika mwisho. Unashindwa ufukuse huyo mtoto ama ufanye namna gani? Unashangaa nani huyu aliniroga, ni kama aliniroga na akaenda akakufa. Mimi nakwambia hata kama alikufa Yesu bado yu hai. Jesus can set you free. Inua mikono yenu sema amen. Jesus will set you free. Today. Not tomorrow. Today is your amagora yo buena lero. Iyo miguu yako pokea uponyaji leo. Amagandia yo buena lero. Hiyo kukandamishwa pona leo. Hiyo sigara pokea uponyaji leo. Hizo ndoto mbaya pokea uponyaji. Kuna nguvu wakati
mnamtumainia Bwana. Haleluya. Pona leo. For the glory and honor. Kwa sifa na utukufu. Simama kwa miguu yako. Tenena samagorao. Akamwambia wale wa Misri unaona leo. Akamatebia wa Misri walioroche leo. Amutaenda kwaona tena. Timoko barora naende. Mungu atawapigania. Ambonene na baruanerere. Nataka nifanye jambo kabla niombe. Taite nkoleli ngana ntarasaba. Kuna mambo yanafanyika. Amangana nara gokoleka. Wakati ambao unakumbuka. Ekero kunyura. Kusimama na mtu ambaye kuna shida. Gotenena n'umuntu le nobokong. We can cry with these people. Nabo tokolera ne family. The best way to comfort them. Enchera yo katorare na barabo is to support them. Noko basira na gotenena barabo ase bitoki. Sio kwamba wana hiyo ndio wanahitaji sana. Taringe kina kibaganeti. Lakini it's a principle from the word of God. Kolende nogo chika korwa seringana lena sa. Comfort somebody. Ibilia gote bangonde bwensi ogotenena naye ngakiyo bakong. Will be comforted. Nere nanya rekole miwori ko bakwani karati kama my brother. In Jesus name. Aseli ya Yesu. There is power here. Chingurunchira. Akara tu akora ile Nyasaye go. Wakati tumemtumikia Bwana kwa namna hiyo. Kusabande Nyasaye ke. Tutaomba Mungu na atashuka kwa viwanja hivi. Atakubariki. Agosesenie. Katika jina la Yesu. Aseli ya Yesu. Ngeke kabwe kero. Naweza weka hata hapa. Wajana na kikabu hapa. Madhabahu. Ukienda na wewe kwako ukiwa na shida, watu wataondoka bila shaka. Ningependa tukaweze kutoa kwa kusimama na jamii hii. Wale wanaume kama sisi wanaotoa 1000, inua mkono wako namna hii. Weke 1000 yako juu, tusimame na hii familia. Na nena Bwana kwa madhabahu haya. Kwani ile Nyasaye asesi na hogie. Tunapoweka sadaka hii. Itokobeke sadaka hii. For the sake of comforting our brothers. Asinge njo yokole mienke. We have so many needs. Tobuata magania mangi. We have so many issues that are surrounding us. Ntobuate binte binge bitonjo kanai. May you remember us. Omaneno tonyore. Just by the giving of your word. Asinge njo yokoruna gotenda ne familia. And as we give. Buna tokorwa. Let people be blessed. Tikala ntobaseni gwe. Let them see your glory. Tikabaroro buyabwao. In Jesus name. Aseri dala Yesu. Twasabire na kwegena. Amen. Na watu waseme amen. Abantu bataba amina. Ngangeli weyo bwata. Walimo bwateli butafadhali leteni 1000. Wale mnataka kusimama na familia hii na 1000. Katika jina la Yesu. Asante dada Yesu, mheshimiwa ubarikiwe. Mheshimiwa amesimama na 2000 Bwana. Asante semeji, Mungu akubariki sana. Wale mnatoa 1000. I want to stand with this family. Tata kote na familia. In the name of Jesus. Asante dada Yesu. Just to comfort them. Yani asoko balemi. Abase yoko Yesu bicholiga na nyama mazirando bwate Nyasaye na bako ndani. Hii 1000 tumetoa hapa, Mungu atatupatia, tunajua. Thank you sir. Tumishi wa Mungu asante. Mungu akubariki. God bless you so much. Wale wa 1000. Na kama huna usijisumbue. Na indoja to bwati eli bwa to kwese wecha. You don't have. Nyasaye nama to bwati. You cannot give what you don't have. To koruke liyo to bwati. Just give me that 1000. Inga 1000. Nipe katika jina la Yesu. 1000 ya monani yako na 1000 hapa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Usifungie tafadhali. Toye sibamono. May the Lord bless you. Mungu akubariki. Kumbuka tuko katikati ya ibada. Inyola na tole katikati ya musangirika. We are continuing receiving from the Lord. Niko toka ndeta ko seni kuna Nyasaye. God is going to make a way where it seems to be no way. Nyasaye korosi alenchera asenchera tayo. Give me that 1000. Thank you. Interi bwe ya meyu. God bless you so much. Amana na ko seni leta 1000. Thank you Maria. Mungu akubariki sana. Asante yanko. Thank you so much. Buyamono sana. Thank you so much. Nipatie. Interi wewe ya moja kwa wote. Kwa jina la Yesu. Asante na Yesu. Toe kwa jina la Yesu. Ni nitatoto nene familia. Maana Mungu anaenda kukubariki. Nyasaye kwa ndale koko sesene. Najua mmetoa mara kadhaa. Abandi mwarure marange. But you can give for the grace of God and the favor of God will rest. Kolende na bokorwa obo nene bwa Nyasaye. No buya bwa emba begoro yao. Patia katika jina la Yesu. Ndatele bwa yamo bali bwa yamo. Hata wale mko nyuma kabisa. Na wanyamba limolo maega yaito. Usijifiche. Mobaise kuebisa. Mungu anaona kila mahali. Nyasaye naroche kerase. Katika jina la Yesu. Aseri ya Yesu. Hatuendi kupitisha sahani hapo. Ndoli wewe tisahani hapo. Hapa ndio kuna nguvu ya Mungu. Ano chinguru cha Nyasaye chile. Kwa madhabahu. Asama tababu haya. Katika jina la Yesu. Aseri ya Yesu. Nisaidie kwa jina la Yesu. Inkonye aseri ya Yesu. Nisaidie 500. Inkonye bali mambo hata 500. 500. 500. Wale wako na 500. We want to give. Etota ete korwa. 500 in Jesus name. Wali mambo hata chimisano ninta. And I'm going to pray.
bali bagokumya matanga naragwetanie kenyoro ayenda silingi 500 bali ba 500 bali ba 500 bali ba 500 mheshimiwa asante sana Maria Jana Mungu akubariki God bless you so much huyu ndio alipiga hiyo kitu mpaka nikafanya Yasaya Hoseni my brother bali mokuru 500 500 bali mote na ne familia na 500 simama na hii jamii jameni tanena ne familia ya na 500 name of Jesus asante dala Yesu katika jina la Yesu uliobata 500 haleluya 500 umbali tumefika zingine ndio hizi tuko hapa thank you ndiyo maana ninatambua 500 katika jina la Yesu kwamba wewe ni ependeza leta 500 kwa jina la Yesu nimetoka na mali nimefika haleluya ndiyo maana ninatambua asante sana kwamba 500 wewe thank ni you ependeza haleluya asante Mungu awabariki thank you my sister thank you so much asante Mungu awabariki sana endelea kuleta 500 watu wako na baraka hapa nyingi abantu mbabwata maseni ya manga na hii jamii kwa jina la Yesu tutenene familia ya Aseria dala Yesu katika jina la Yesu Aseria dala Yesu ninataka Ken nimekuona wewe msingi wangu Mani sana. Niletee 200 kwa jina la Yesu 300. Shilingi 200 300 tuajire soko na arae. Shilingi 200 300. God bless you. Mwana wose mtoto na familia shilingi 200. Shilingi 200. Chimia ibere. Just come 200. Shilingi 200. We want to stand with this family. Tikatoto na familia ya shilingi 200. Thank you. Shilingi 200. Mtoto mpaka ameleta baraka. Tena mheshimiwa amerudi. Oh, Mungu akubariki sana. God bless you. God bless you so much. God bless you. Huyu ndio amekuja mara mingi ubarikiwe ndugu yangu. God bless you so much. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe. Mungu akubariki, Mungu akuinue unapofanya uamuzi wa kusimama na jamii hii. Yesu akubariki. Yesu akutende mema. Neema ya Bwana iwe juu yako. Asante, ubarikiwe. God bless you so much. Wale mnakuja walimogoja nyasaba sini Aseria dala Yesu mwana basini amano na basini tenena nenkeye we want to start with this family. Thank you so much. Nilete mami. Asante bro. Intagocha Mungu akubariki sana. Hallelujah. Mwana na oseni. Hallelujah. Katika jina la Yesu. Amen. Nilete 150. Asante sana. God bless you. Tunaenda namna hiyo. Tunaenda tukibarikiwa. Tumaini sina. Asante. Ila damu yake Yesu. Sina wema wa kuto. Mheshimiwa ubarikiwe. Niguse. Zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama. Iye mwamba ni salama. Iye. You can sing. Oh, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama. Iye mwamba ni salama. Iye mwamba ni salama. Iye mwamba. Asegetunwa masase are nyanja akowara evirubo asobo isiomuya korende koroborabu aekwa Oseirie Moyone Orengere irie Nakobwa Tirie Yesu Ama sase amayamo Aya omoyone Oh Yesu kale amona inche ama
God bless you. God bless you. Hallelujah. Hakuna mtu anakuja hapa na sahani. Oh my God, kumbe watu wanatoa vizuri namna hiyo. Ni wewe. Asante, God bless you. Bwana, ni wewe. God bless you. Ni wewe Bwana. Nisikunywe maleta. Hallelujah. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Niliwaahidi yako. Ni wewe. Niliwaahidi nimeinuliwa juu. Ni wewe. Simama kwa miguu yako. Ni wewe Bwana. Hata kama uko mbali, leta kwa jina la Yesu. Hallelujah. Simama kwa miguu yenu in Jesus name. Ni wewe. Hallelujah. Ni wewe Bwana. Leta hiyo uko nayo. Leta hiyo usiende na. Ni wewe Bwana. Naona bado watu wanaleta 500 hata 1200. Oh my God, thank you so much. Wengine Mungu awabariki sana. Kama uko na kitu kwa simu, enda kule uliza ndugu, utamwekea. Kwa jina la Yesu. Asante, bado naona watu wanaleta. Abantu bagenda koleta rugori. Thank you so much. Intakiriyo bwata bono. Leta hiyo uko nayo. Intakiriyo bwata. Usirudi na hata hiyo 10. Intero ngori alikuwa bwata. Usirudi nayo. Inte ilikuwa bwata. Asante, usirudi nayo. Toirana nero. Usirudi nayo kwa jina la Yesu. Inte ilikuwa bwata bono. Usirudi nayo kwa jina la Yesu. Toirana nero. Inte ilikuwa bwata. Just bring it. Mungu awabariki, asante. Wanakuja. Leta. Inte ilikuwa bwata. Leta. Inte ilikuwa bwata. Leta kwa jina la Yesu. Ninta. Mungu awabariki sana. Gendera koleta ilikuwa bwata. Gendera kolenta. Mweka hapo ndani. Weka inua sesani yeye. Hebu simama kwa miguu yako. Keroyo motenena samagorao ni sogoria obono. Simama kwa miguu yako. Tenena samagorao. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Abantu bali bakwana na Ronald tafadhali. Simama kwa miguu yako. Bali bakwana na Ronald Karua matanga. Simama kwa miguu yako kwa jina la Yesu. Simama kila moja. Simama kila moja. Wale wanaenda kwa Ronald mnafanya makosa. Kila moja simama juu. Ronald songeni mbele. Kujeni. Asante. Kujeni tu. Asante, simama kwa miguu yako. Sasa hiyo familia ije Ronald njubo si anobata konyora. Yes. Njuga anobata konyora. Yeah, niletee hiyo familia wakati. Tunapoombea watu alafu tuombee familia. Amen. Simama kwa miguu yako. Tenena totatelo sabere familia. Simama your 2 feet. Tenena na magora abele. Ikiwa umekaa simama juu. Tuinue mikono yetu namna hii. Tuinue mikono yetu, tuimukia maboka itoiga. Tuinue mikono yetu namna hii. Tuimukia maboka itoiga. Kuna neno unasema leo wa Misri ambao ninaona. Amangana mogokwana ngaba Misri abatwarorire. Hawa wa Misri nimeona katika maisha yangu. Misiri abanarorira soboge mabwana. Misiri ni maadui. Aba Misiri n'ababisa. Wa Misiri ni magonjwa. Aba Misiri n'amarwaire. Wa Misiri ni shida ambayo unapitia. Wa Misiri n'emechando wetera. Hebu kaeni nyinyi. Inua karansa. Nataka tuende kuomba na wewe. Tutaenda kusabamo naye. Inua mkono wako namna hii. Imokio koboka inua kanisa ya hoteli ko imokiga. Kama uko pale. Onye kora aliko begeta ka virusi. Na hujawahi okoka. Ande nkwa nagotoleka. Njia moja ya Mungu kukusaidia. Enjere ya moya Nyasaye kogokonya ni kumkubali Bwana. Noko mwanjira no monene. Ninapomkaribisha ndugu yangu my brother Washington. Ataombea hao ambao wameinua mikono, wengine wako na shida zao, wengine wanaokoka. Ekeronko mwaligania omosombo Nyasaye Reverend Washington Mumanyi aichaba sabire for you. Ago sabire. And afterward we are going to bring the family. Na baada ya hayo jamii hii itaunganika na wazazi wote. Inua hiyo mikono juu. Ibogolia maboka yuguru. Asante na Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tualiamini leo neno lako linalosema kwamba Wamisiri tunaowaona hatutawaona tena. Wengi wamekaa katika shida, wengine wamekaa katika ugumu, wengine wamekaa katika hali iliyo mbaya, lakini siku ya leo neno lako la kiunabii na la nguvu lasema hayo yote yanaenda kuwa ya awali, yanaenda kuwa ya nyuma.
Naomba Bwana nguvu za neno lako sisirudi bila kutimiza na kutekeleza mawajibu ya neno lililokujia. Kwa hivyo tekeleza kusudi la neno lako kwa kuwaponya wagonjwa, kwa kuwaokoa walio katika minyororo ya dhambi, na kwa kuleta uhuru mkubwa katika umati uliohudhuria mkutano wa leo. Neno la Bwana lililokuja kwetu na liwe na manufaa, na liwe na faida, na liwe na utendaji katika kila familia. Angalia tena, wametoa haki unabii. Bwana, mahitaji yao yote uyashughulikie. Simama na kila mmoja aliyekuja. Simama na walioleta neno lako kwa ufasaha. Reverend Kiriama na Reverend Mogusu, neema ya Bwana iwatoshe na uwapatie nguvu za kuhubiri tena kwa uwazi na kwa nguvu. Asante Jehova kwa yale umetenda. Kwa Yesu Kristo Mwokozi nimeomba. Amen. Tumpigie Bwana makofi. Tumwakire Yesu chingo bichingia. Wacha tukaribishe ile familia tuende kuombea. Tigatorangeria abaibori familia yonsi njwa tubasabere. Pamoja na ndugu yetu. Tosangerekanamo n'abamintaba. Nitakapokuwa namkaribisha overseer ekero tokomwariga niyo overseer ambaye ataleta wachungaji wa kuwaombea. Oyo ralete abasomba soko basabera katika jina la Yesu. Aserie dala Yesu. Hallelujah. Amen. Yes, thank you. Thank you. Bwana asifiwe. Tunataka kuombea jamii, alafu tutawapa nafasi waseme neno moja, pengine wajitambulishe kwetu. Ningeomba wale wachungaji ambao mmesalia tafadhali mje ili tuwaombee as we encircle them as a sign of being close to them. Then we can pray with them. Karibuni watumishi wa Mungu. Aba basta mwensi mura mwariga ni wasaye. Tafadhali we can encircle them, itakuwa vizuri tuwape wengine upande ule. Nabo toko baonchokana na eliyo tomanye ko basabira. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa jamii hii ambao leo tumekuja kuwa na wao kwa sababu wanaomboleza. Neno lako linasema kwamba tuomboleze na wale ambao wanaomboleza. Bwana, tunaomba kwamba vile leo tumekuja kuwa na wao, tunaomba kwamba neema ya Mungu itakuwa juu ya maisha yao, watapokea nguvu, watapokea faraja, watapokea tumaini kutoka kwako Jehova. Najua kwamba kuna mambo mengi ambayo hawana majibu, lakini Yesu, wewe ndiye jibu kwa kila jambo. Tuomba Roho Mtakatifu wa Mungu unene na wao yale maneno ambayo yatatuliza mioyo yao. Kama kuna mawimbi, kama kuna tashwishi, naomba kwamba vile neno lako limetuzungumzia leo, kwamba mtumishi wako Musa ulinena naye na kukawa na suluhisho. Tunaomba kwamba neno lako litakuja kwao nao watapata suluhu kwa kila jambo katika maisha yao. Naombea neema ya kuweza kuendelea baada ya kufiwa na mtoto wao na mjukuu wao. Naomba kwamba siku zao za usoni utawatangulia. Wabariki na uwalinde katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Asante wachungaji, Mungu awabariki. Sasa jamii tunawapa nafasi, kama mna jambo mtunene kwa ufupi, mjitambulishe kwenu, alafu tutaenda katika ibada nyingine. ngiriri bageli kwera ni sana mpya maso twali baga chinga kieji chobo kong igo nyuma ndara kwa kendi yonsi igo ntagete familia ne bara introduce egere manya ko gendera kwa mumura manena era introduce abamwa Bienvenue
abasani abairi mwacha gotoa pore na bakwani mbia mara siritere Yesu nchefana ngoira rivageli mbamanya baminto umusubati omonene nera ngochakera totirimboke ochie moke tumana ko abande bakwane abakwani mbiya marasoma nene esaito no mwewe no bere ko turwanira bakotole mirino na twagitune kiranyege kiarenge kiroro na batwatenge chigwa maana bakananya mboni ganturaira na no mora kini tuanze kwenye kuira na kiazi Kirioko, naomba tu msidi kutuombea ili Mungu atusaidie. Kwa majina naitwa Spora Kuambuka. First Boni, sasa familia ya Mayaka Ndoja. Bia mano. Mwana Yesu abakwe naende. Nje ngwira lingambi ya mana so chakotoremia. Naende ngo bakera mbia mana ili akabere. Nyasa itigaba siseni naenda bamentere. Samalia tanguru kwa alisibonareri. Alisibonareri nero musubati itoka vere. Bono Spora nero manene. Kuro Nje. Kuro Alice. Kuro Ronald. Our last born akorogwa Anton Tiabagwa. Bwana asifiwe. Kwa jina naitwa Anthony Ndocha Mayaka. I'm the last born in this family. All I can thank the family is standing with us and give us an opportunity ya kurani. Thank you. Bia mona arena mayanda mange nakieka rambake nkwane kumachiko zirake. Bono ntobwata basubatu walito nyometa gocha. Gongo chakero monene. Kolera moke. Lieta ngaro kuteresa kemto. Nje makomo mara manana bwenge. Nje ngo baira nalimbia man. Asai mu abere mo gokora gocha se family. Tikanya sabalende nanda batundu bena manyi ngale tekete kalfal. Kimokoli na chi gali ne tipikipiki moko enda chinga. Na sabire nga tikanya sabe na yemo. Biyama. Bia mano nero monginone una bateviri. Bono Christine. Yo siriti umwana nero bono kumubwati. Awalas ponara. Mwana ne sabakwe. Samarieta Morin Atura. Incho mokogoti umuchioyo. Umogaka na Anthony Mayaka. Uvaira na limbia mwana sogo chakotwa pole. Thank you very much. Bono nkwere ni bageli ase my uncle nara. Oyoro mana so muchiondo acha. Nerango abona gendri kurwa. Thank you. Mbuya muri mwese naende. Jona atene nani kemburu tumu kiondo cha. Ngendo cha wono. Vanta bonsi ngimba bebete. Njengwa kambuya mono. Unamwacha kutoa pole. Ono ndojenga nkole matole aina mayanda manene sana. Kato kusiri omwana muno oyo twabwate bono gukina buya andi omonto gukina buya tari kugendare ekina kinagunduire igo bono sama sabaino na bondo jenga twapoire igo bono ngotebe familia yayo minto mayaka saba murane ero kondi nyuma baise kembaga tiago ero kondi nyuma lakini achera ndine na muchondo chano bwata banta bange tebali bonsi bale go chana watu mwale koranga nando chana na tiketa abantu otherwise nta tukwa na mange tikanyira niye inteke se brother yane wono Mayaka libageli bono nko mungina nera bakwani inde tokora abakwani yasa munene mbiyamule mane yesa bakwe tera kora tere ke bungo nga nonye me chandereo nonya naso kwanto monsemelie yeso Biblia ya te batwe na babui me chando telia che yesa taro sienchera yeso dere chera yekene na bila nilimbi ya mono akia so takuino injera elike mto Mayaka
abana ninje nasiri omochokoro lakini tasire tini garara ntaro nalituko lyo chakwai. Okay, banda omuji mo isanse. Onko bo mwingi sana. Nchema ya kangorukwa. Daniel yondo ndocha. Familia ya rura ne yane. Ronald numo murone ukabere. Kiranye gano kia jekeroro lakini maneno tuwele. Ronald Nyasaye namwanjite asa ikiri gana aremete no mare mware chegintu yuka ndabate mwezi abasani baye moyo wen kwairole batukuma kega na jairane ali asani he will not with us tomare mi erore nene na basani inumara no make abe chinguru useta abe chinguru. We want to appeal to friends, especially Balba Corona Narona. In Bono, to Kutira, Diva Geli, Egermo Motocone, Jeromo, Onotako Ayareme, Keraro Jerona, Tialivia, or Oetera Simule, Keramo Nutri Cavanere, Inumanere all the time, Yokumarante, Inumulato assist Mono. Na bali ba ko na no mo no ya ali anya kitali na baru mo te kiri bageli ko bare mi ya very young baka ne ti assistant yo ko kwani ruwa mangana ma e kyo na mo la to konye sa to bwa tisi e gere abana rawu mambia atu ari chingu chinga ase golende ko ira ni ko ira ko ta na mbujamo na sa mi to mo achira friends na very no mo ko barora kotore mi guru ente gia ga chagete umwana no nyorara igarara tria akwa na dogote tadi endo kere unique kiaba na ba minto bata ke manya ichina ke no tuang sana kia ngor kia ngali ba no mwano yo na ba nya sa mwanjete ekerare ntu ali asate na se gali amo ikeria so mugaka twakore abege twekero twari kumututa aria sabe kire na segere kyo mugaka iguru incheta sugeti igo paka kiangiria marika na inyura akiri na bugana rarenge na ye umwana uria Nyasaye na ba amubegeta sare yorende ngabale mutole ande to endere kolema ngatawa kimpuya mono se bali mwacha mwaji gutubwatisia tinko ba ni gutwara mange simoko genda sa baire buya akimo gendere gocha gotore miga bono yonkwa umana rona diri baka egere nerangu akwane ngani moga tukore kura se family. Bwana Yesu asifiwe. Monene Yesu abakwe. Ntara kwana kende tiga mo request my wife abakwani. Abakwani somo ninambia mwana. Bwana Yesu asifiwe. Ago kiria singi nchumwa chira so bonge gotoro. Mael si watu wa mwanchite mono. Lakini rende ninde no bale munga Nyasaye omwanchire mono utubu. Ase byansi tunashukuru. Muzidi kutuombea. Neema ya Bwana itutoshe. Asante. Amalieta Christine Mokiro. Bya mono sana. Usaba kandi limo mokonye anyale wikaransali. Kwa nege nteke mugioka.
nje Nyasaye onkonyire by the way. Abantu bali muacha kero omwana ona bagakorara, you can bear me witness nga Nyasaye onkonyire. Naende naachire kwigena ngo monene naramu na nje. Naenda I'm strong ekiagera chinga kichinyinge nche nkobale minoye nkurwa se radio. Nse kumbundere kaga iga abantu mbali batasikiringana lya Nyasaye. Na Nyasaye buna atali gosokiringana lya yego ikante nenene chinguru. Bwana Yesu asifiwe. Miles Nyasaye gatomoete in the year 2018 tukagoka tuka celebrate. Bali muri abasani bane Facebook week teko erantara post my son. And I've always established a bond yet very serious with my son, more than even the mother, I dare say. Ekiagera I've always wanted to raise a man oleto bauti ase a community. Na morogete Miles after mubastoyo omo ebitabu bya nchencheti in the year 2014, Dr. Miles Monroe. Nga meke covenant Nyasaye. I was a small boy that time. Kamote Nyasaye oinsi wonse numwana mumurango moroka Miles. Na endo maite na baya betego. Ande nkamoroka Miles. Miles obera monaintwe for 3 years and 1 month. Igego ikatale 7. Omoisi obanganeli wasimurali kubaiga kemaambia. Njenkuru nyomba nge saa 10:30 saa 11 nagende studio chia maambi bantu bataraboka. Igego ikasa 3 ga ngo sneak ngogenda nyomba ko room isia wateli kubanga na kiagendrete nkonyorare dal. Ari umunyanga nyangu. Ngotebi we house girl. Timatia se Cynthia by the way. Is Cynthia around? Ashaenda. Nimbwate house girl. Ogontebi ngina namo a syrup. Lakini nkoba haribu. Yakiagera muisho netana kuruara irunya gitari kurwa iborwa. Nali kubalira molidia kawaida ewe syrup abwene. So tokege nanga muisi nkobwenale. Nkaira negasi. Saa 7 ande ngocha. Dituko inabona asinyitu asengochi by the way. Kabisa ndi ndiale tobisi. Ande nkaira na gocha nyomba. Ngocha kusiumelio muisi nkonyora na bara munyanga nyangu asoko tetekeruwa igoro. My son is very active. Abako nyora ko ndio rogali ruwaye se compound ya stomenya tera kindi tukeli ara ire keruwa igoro ngokuminga aki umwana oyo korra. Nkuboli orage ire ngange ndagere kumambia. Lakini nkomokorora ego sorry because ntona ine nere ngolda disi tukule. Maitaga ancha tukalio mochere kwenye house gali ya Rosiri. On the processing inagacha nero morembo mbulire gasi osabire liba gochire. Gateba bono mbia na gochiwacha jitigangira negasi. Ngamutigana ngina. Pone gento kiko cha kungichani nekero ngina ko ngakere simi saa 10. Abo ntebingo mu muroyo koranga utwalire malaria kiagera liberali ya mokire. Ndoche yukatushe mwire nyagitari. My wife no munyagitari ngama gwake sabu ngo munyagitari ko ntebinga tumwire nyagitari. Iko mwana oyo korobere serious. Nko minyoka gocha nkonyoro muisi ona ko yera liberera igoro mbako kuri gusko ye yanga. Toko minyoka nyagitari. Tubugete malaria, useno mo fever. Toko nyagitari. To avoid so many details. Muisi okumagaka. Ndo tolena ngina banyagitari bako ngea gukora first aid malaria kuanga kororeka na teyo bako tutaibono a ward tubugete twali kuchape twisindani toirane a ward echin saa 11 chia magoro bachiriti saa 12 tukubekwe ward process saa 1 yeje takete kobe kafi weye ntubwataka mwana agakeke metinye 5 mwana umunyaruka okoro ku favor. But my wife aibono genda ka tendo mwana ne curfew yonse ikire saa 1 jetigambere nyagitari bakamambia ayo choche mambi kondusi yororo. By that time nabo kumanya banyagitari batutebiri mu chando ninki okogenda ugo ntiga munyagitari ugo che kubekera umwana lyogo
Omoisi bono liamaga getetara ira ni fahamu buya. Hakuna kushtuka kitanda. Abekera mache. Kidogo kidogo kongea koroka anda anakorora. Koroka kabisa kusaliva kitanda ono nchibone matron. And by the way, with all due respect, njoma etene moralia nanda ma journalist. Nande gente ke ngege iri korora nege ntaba bangi batali korora nalinda make news. Negitaria Krista Marian, there is a lot of negligence. And I told them we go recognize the burial permit. Gatinya ward musi ya karara ngati babona at least karade itoronko balibya. At least nganyora bono libaga liwa kachisimi ngwake gasi ngo bateibono ngalibaga mamira bonda betinsoe gasi kya musi onachurwara. Uchiaba saa 3 angena nusu. Muisi naenda kwa serious libe labona ndiko ngya kumoka. Paka banyagitali bakuligerera ninki. Ote makokonyo mwana bono ngere kuiruguru. Nonteneine. There is no hard feeling. Entonkiye kirolense yana chile konyora. Una kuligerera mwana wo kwa utabwati inguru choko mokonya. It happened while I was there. Banyagitali bakante bipole. Ndenche bweka. Kafi ugere saa 4 yabeire. Wakira basani bantu muteste yogo eta piki teyo. I want to thank in a special way mu director no Kisi FM. Oyo ngete miremo. Amenyete keumbu. Asenge njara an essential service provider. Imbura na konya ya tule. Akaboka tabege tiku senti manye tina kila mo describe. Agachanega alipaka Krista Marian. Munagwe ka Krista Marian umusani onena ane na rombo nene ukoroku Julius Mukaya. Nere koja na mwakere simile taoni ya menyate. Otigire meeting yese balenge. Oko uturire mbake taxi ba pamba ndi nabasigari. Nera agacha bakenya gitali. Nabo bachete kora ngudumia kwanza kiagera na alenge bobe. Nkage ni fahamu buya. Tukamabono koranga na kitoko gacho mwana. Ndagete kubakiranga mbia mono my director and my brother Julius. Timbu atige tondaba my brothers, but you stood with me. I will never forget you in my life. Tukarua tukagacho mwana kaenda nyumba. Asinyuna kingo kongonta. Etoigure rusa nane abutuko. Ayu mwana alirenda. But anyway, we had to do it. Yente kiko to alireta linene naenda sometimes na achire kukianga. Yakitali yengi mapako pakaba ruire bama yetengo mwana mayako kuro Kisi FM. Ngatepo montunko likali social media bwango tutara ikanyomba. Mukungu amanyeti atogenda tomote ebi anyway. My wife was bad. Chinguru na nyorere by the way internet igana sengenje my wife anyorere chinguru. She was bad. Paka tujite kumwira ni kurwe para. Kiro monto ko tokolera pa yemba. Awatebanga no mwana ngo chikuimwati kanya gitali. Ebyo birengera libikatuma lakini nyasaho mukonyera. That is the short story. Yo mwana Miles. Lakini utete kugenda nganya sai na mwanchete mono. Gotohua. Moto saberani mono. Ntagete wakira in a special way. Colleagues wa my wife. Banyagitali bali bonsi bachaga igabako kolemeremo na my wife. Ntagete mbakire ngambi ya monenene. Mr. Benaya Ninkoroje. You've come to my house several times with your colleagues. Moses. Oyo tenenete my wife Bobasi. Very concerned team. In a special way nataka mbakire ngambi ya mono. Naenda nyasaba sisi ni abanyagitali bali. Bato ikirange sana. Mr. Nkwani, as my wife akobwenia. May God bless you so much. Timaiti yosefu nyabachira. Nyasaba siseni. My colleagues kurwa segas nyasaba siseni.
There are my colleagues bande tu akoleta na bwega St. Anne's College. Mr. Jared tumetiko seka kuagenda Mr. Jared Machoni. Machoni no rega Jared. Korochire. Machoni was my best man. Ekatu akoleta nyange back in 2017. I want to thank you. Lastly, I want to thank Team Charles Matoke. Please come, Achuka. With all due respect, come. Charles Matoko yo okwano akuliyo bugavana nchentu anagukwana nero one on one, but na attend the service neji misangirekano yaye. But when he had ngananyo romo chando yo igato meto mungwano yo muroche gaiga mungwano yo gachaka kora shopping yato konyete at least nganyore gentonko abasani bane bacheta. My brother kwani musangirekano. Mbia mono my brother Ronald asinge nchili waga buna mwaigure asa marieta igonguru kwa Ponface Achuka nde coordinator yo mheshimiwa Charles Choya Matoke awa wakilishi baitu mbata magokwa na igara kini konyora pastor batenenire tugusaba obukwabira ba pastor asinge ncho banyorugo kwana buna my brother atebire igo tuacha kwa niaba yo mheshimiwa Charles Choya Matoke yo kulige kiruki wa governor wa Kisii County. Charles Choya Matoke mwara muyugule sana kurwa seridi ya Kisii FM na bante bingo chante Ronald Pole ne timu ya Kisii FM yonsi nga pole because abarali aba ba Kisii FM bagotokorere gasiengia lakini asubwa ngo banyoliro waku sana. My brother Jacob agasiri umwana we wangu oyo Minto Dudus nera akatwara wa shida oyo tenere tenka nera nanyoleto bokong mamioro gocha subwangu igonda eteko batenga pole sana etimu ya Kisii FM asinge nchiyo makongo imwanyolire igo Charles Choya Matoke abante binte birona dinga pole buna tebire ntu achitaiga liruno mwana asirete na botu achiteke ngima na Chakubo tukamutaipore kerarenge town naende tukamubwatu gochenka gaiga tukamuletire ndagera bageni bale kulia naende buna twachikuye mubere kuru mochel epili ya mochel na bana achitenga mutengo mheshimiwa watebire ngukiriale na botu ayakanete pili ya mochel naende keretwara ngo musafala na to achigari ibere kiri mwara cyari kenga Charles Matoke kisiente ibere cya imukie family buna twachirega naende ntwaro ngore ya 3000 nonyete gitugutangasa umunyeigwe ntwayebeka sesimi ya my brother igo twabatebire pole family nikinyore keiga na Charles Choya Matoke batebire pole biyamona nyasaba seni mwense bana banyasaye biyamona thank you muntu buno yoro jengi natebe tenya samu seseni omotebi natebe tenya samu seseni. Thank you so much. My landlord nasabali bagogenda, my neighbors, my sister Tinya Sago sana, you were very close to us. Oyonere my immediate neighbor. Tineno khode saluti ga kindly. Onere tusinya ine nyomba iga. Yani apaka kanganya kurumwa ya kuruga mwane kero make sure at least wanyorere kende toli. May God bless you so much. Tinko bakira mwensi ya ngambia mononkole. Antu mwabere mogo church kanisa. Package inde ntaligo chipaka Catholic chionzi chaje chikakore service. May God bless you so much. Nyasao toirobolemu asenge nchweli ngana liaye. Amen. Nchenkuru Ronald Mayaka. Mwana usiletenero mwana ito motangi natiga kubatebya endera gotusaberania. Thank you so much. Wow. Biamono. Ekanisa naboni gwetekanya atera akora nabona nche bano ngendete ko kusikaigo ko erengane ya baro babere batumira chibesa nabuka nari gutangasa erinde thank you yeah kene nkeyo toko kora kurubona iga omuraria koru egesa FM okoro kwagetena otomeiro marebio lichibesa incho tata ando torokie message please ndokwege osebano. Alafu Erika Ngwenyi otomire 2500 kuetera seanko ya Thomas Bosire 500 shillings inko ganda chire matali ya sama chuma na 2000 ngo kobekera ara sesimi yao otorokie message emonyo ga kinabo kwa manyange mechando bakenyorega oto untumira chibe Ronald mukungu yigetena oto machibe sa sesimi yani
tamanyite gose nimbwate furisa yachimira chionse kaindiri obo nobosoku narorire sana gaki tamanyite gose ni furisa ng'egenteki gaki monkonye chibesa ntumireri bweyemo gaki ng'aki ngokora gaki nyasaye tata furisa yarire gaki oyo ng'anchete gaki ng'aki ngokora Ronald nachegeni gaki furisa yairo moyo gaki pasta ng'aki ngokora undu bwate besa nyasaye gaki nkonye gaki furisa yairire tamanyite nere gabeka nkonye ga nyasaye gaki bono ngwekora bono gaki gono ngieke kiaba gaki furisa yairire chibesa chiaro natia ntumira sesi mime ng'uri gaki ogonkonya mbanto ki mama toko minto otebire nkobeka naye tobeka sesi otebire nkontumira ari 500 echi amatoke chari sichwe ya matoko otebire nere nkobeka ari 500 ng'aki bono nakora igarakini atari koramburi nkonye gaki chikeri bwantumira furisa yamira ng'uri oraiga gaki ogonkonya gaki bono ngokora babu minto gaki sibidi kisiere tako tuarege kogera karatiga igo emonyo furisa ya orio soiri mubukare gosoi tiganda arora mayaka Petronira gete no mukungu orio nchandete no bakare na mocheche egante bipora sana kuruige SFM oteba no muramo no musani o Kristi ni noyo so bakare lakini rende nyuete no bare na murugione furisa keyaira na soiri 1000 jiria to mana cheche to amentera niria nakuri biamono bono aigase twaikire go tutagete tusabe familia moche to imokio mubere bo mwana Miles tutirimboke gochimate tokore ibada na tafadhali pastor kogendrete igo tafadhali asingincha machika COVID-19 only family members na bako gendagaria family members abande tigomana nyasaba seni na nabo nari gusaba mu basta batarasoka koranche beko gusaba komo korika kabande bako genda bagenda no murembo nyasaye nambia mono in a special way mugambi mbia mono sano marani nyasago seseni asoka bana into bakachinga kiechiga na pastor bonse bimwacha omonena abaseseni naenda abaseseni kengima monena tabatiga. God bless you. Biamono. Tenena igo maegwa mama saba yo moerio. Gato sabe kero toko genda. Mufasa. Bastango sabare karatiga makwani. Tigato sabe monene nyasaye yore moyo Kristo na bakire rieta riao na riro bonene goika sebirebi. Biamana gekogera na rieta riagwe na ire rimukereri bugoro monene. Saa itukuruwe biratwaga kobore tikwabe kiroko bakokwase tore Yesu. Twarare nyasaye ito muno tuanchete ringana ryao ryakuanirwa nyasaye ito bana bao baseseniwe Yesu muya bakorira manene asenginchi yokore mienke yo monene seni abasani n'abayiri nyasaye bakira asenginchi yoko tore mia senkeye wetera sobu yabwa manene one kubakoirana otene na mona barabu ogenda na barabu nyasaye to kubago driver Yesu ubu yabwa abo toisane keroyo mo sai to na ntuku tokanda kugacha asenginchi omwana ori monene na asabira ko bakokwa kogendera senkeye na bami ntuku kwanda banda no goseni kwao sama abira Yesu Kristo motori na asabire amen one otokora iga bali motagete kora Ronald please Ronald na Christine inchuo ko chaiga so mwana to chake procession kamura nche imoka gocha nchuo chaga igato nchuo chaiga se mwana na bali mwango to bwate sia so ko boli mubere nchuo nchuo bali bako bogoli mubere gocha tafadhali balimo kobogorio mubere tafadhali minyoko nchugocha togenda ngali tokonye amubero lintu anyoroche lakilenda chinsa chiake mwana na basensa na mashabiki yetu kama uko irana mashabiki on pia Kiss FM. God bless you. Abatari bosito benogo semeria sindato ito abarani bosito benogo semeria